عدلينك وانك يار يمان يار يمان عدلي يمان يار يمان مالا من خيرانك دلو 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 جان مالا من خيرانك دلو 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 جان الشباب نتما يار يمان يار يمان عدلي يمان يار يمان من رابش كرم دلو 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 جان من رابش كرم دلو 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 جان عدلي رابس بيا يار يمان يار يمان عدلي يمان يار يمان دنگي ديكا كدايا دلو 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 جان دنگي ديكا كدايا دلو 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 جان تسليم على الدنيا يار يمان يار يمان عدلي يمان يار يمان كيف كيف عمل وطايا دلو 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 جان كيف كيف عمل وطايا دلو 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 جان روز باش صباح بخیر سلاورس تماشاوان هیجا داویا هفته ایرو بدنگ پروین حسینی بسترانکا رنگین دست بکر بله تماشاوان عزیز ام هر هفته جبو و مجارک آماده کن ایروجی مجارامه گلکی گرینگه لسر تندرستیه اما بحثا نخوشیا تیروید بکن گلو تیروید نخوشیه که چاوایه دبزن تیروید دبدنامه ده چاوا تاثیر دکه آرمانجا تیروید چیه چند جوره نوهنه اما یک بیکش بسپوره خو ایرو بپرسن کرم کن ونجی بشتاری برنامه ما ببین تلفنامه 0506 605 7536 جوه نماره ون هر تم دکارن مساجین خوشمره بشینن کرم کنه میوانه خوشی ناس بکن گلک میوانه امنی هیجا ایرو استودیامه دیه cerrahi geçti operatör doktor Süleyman Gökdemir. Mama satıp khayrati. Kodeş var azibe. Elhamdülillah. Çavay başı. Elhamdülillah. Zahbaşım. İnşallah barnama veci bu vesile khairu. Xoşiye inşallah. Gelek spasık mamosta inşallah hemen sohbeteke hoş bıkıniro. Malava avam. Stranbeş Pervin Hüseyni. Gelek spasıkım. Straneka hoş bu burası. Spasıkım. Müzikşen İsmail Hakkı Parmaksız. Berkin Gürler. Gelek spasıkım. Malava avam. بله تماشاوان عزیز برای کم دست برنامه خو بکن کام بنرن هرگلیان مجارامه ایرو چنم به طرح خوشی تماشا بکن کرم کن جبو بدنا انسان بریک و پک بخبته پیور و برپرسیاریه بز تیرویده گلک گرینگه ایجا بز تیرویده د بدنا انسان ده چکاری دکه جبو نخوشیم بز تیرویده دبه مروف بچکی جم بجیشکی هری زده نخوشیم بز تیرویده کی جانن هری زده صدمه نخوشیم بز تیرویده چنه وقتی کسک جبز تیرویده نخوش بکوه چوا دیار دبه بز تیرویده هندک آنجی زده بخبته چه دبه نخوشیم بز تیرویده دبن صدمه کی جان نخوشیان جبو بز تیرویده کی جان خوارنو و خوارن باشن آنجی نباشن نخوشیا گواتره چیه؟ تداوی و درمان کردن گواتره چیه آنجی چوایه برسوین وان پرسان و آگاهیندن توی شیروین میوانین پسپور به برنامه داوی هفته و بین سر اکرانوه بله ماموستا مگم ایرو بحثا نخوشیات تیروید بکن آنجی بزن تیروید از بیجم لی بزن تیروید ماموستا بدن آمده آرمان جوان کی چیه هر وقتیدن بدنه مده دلاشه مده بزن تیروید لیکی داره ماموستا ام به پرسه دست بکن تیروید بزی bir insana hamiyar heye. Çava bedene insan de gurçuk heye, dilevi heye,
معدي وی هي روفي وی هي اف ترويد بزيجي بحمي انسان هي اما بلاغو خويا ناب انسان ويا نزانن ترويد بزي دبن زنگولوكا انسان لسر لولا نفسي رونشتيه دبن جرم دي حتى مزن نبي انسان نزان هياتو نيه دقرقامة دينا ادقرقام دي دبن زنگولوك دي حتى مزن نبيجي انسان فرق ناك جبرواني قالك انسان اف بزي ترويدي نزان هياتو نيه حتى انا خوش نكبه نايبيرا انسان انا راستي بجوك اورجانيك نفسها بدل ذات اورجاني انا تشاوا معدا مرهي تشاوا دلي مرهي تشاوا كزبا مرهي خدي فياجي تشيكري افجي وظيفه ويبر وظيفه زح مهمه اجا قال لك انسان حتى انا خوش نكفه نافي في ترويدي نافي في جواتري نابيسه انجا وعدنا خوش كفه دفاع دكي ترويداوي هي جواتراوي هي هنا نوع فرقه في بزيدك مثلا بدنامه ده ارمانجات بنزين تيرويد چیه ما مثلا چتکه يعني او اورگان چی ما بدنامه ده دقرقامه ده انا تشاوا دلما وظيفاوي هي تشاوا معدامه وظيفاوي هي تشاوا روفيه ما وظيفاوان هي بتشافي خو ام تشتاد بين بغه خو ام تشتا حزك افترويد بزيجي وك بدنا مرد وك حاكمي سرعتي يعني السر دلي مره السر ريفيه مره سر معدا مره سر چاوی مره هر تم وقت سرعتی عیار دکه وکانا اوی بزا وعده تنبه دلی مره و ریوی مره معدا مره هندک دشغله وعده اف بزا اجاهی هبه و هی پر بشغله جی و چاغی دلی مره پر دبکلوجان پر لیدک هبه ریوی مره پر بسرعت معدا مره پر بسرعت انسان پر خویدان دده انسان پر عصبی دبه يعني سيستما بدنا مخراج اريس يعني وك عيارة بدن veya وك عيارة بدن ترويد بزي زح مهمة وخصوصا ام القدا سبيا زاروكا ام دخوازن ام زو بفهم كرن ام فان نخوشيوان بدرخن çünkü وعده قداك سبيا وعده نحشي بو اف ترويد بزيوي كيم به yan tünebi او ده بسببه او كرك او كشك بعقل بفن ده بسببه او سبي مزنبه ده او سببه او زارق قامان كنكبه وقلوبه وبعقل ونكاربه خوشك خوارنه بخو ونكارب خوشك تستفا خوي مزن بك دفاكو زيادة جيب بخبته نفسه زارو كان زيادة جيب بخبته او جي مشكلاته لا انا مثلا وعده قدا زاروك وعده نحشي دبن انا الحمس صالق وجاغيا خويني جوان دستينن وتحليل دكن اف تحليلا ترويدي دبي عجبا ترويدا في ببكي في قدي عجبا عيارات ترويدي باشي يا نباشي وعده هي نباش به لازم زو دكتور مدخاله بك درمان بدوي سبيا وبدوي كركا جبونا ترويد بزي وتكفجي يعني وعده اف ترويد بزي كيم بيجي تشقليه وزياده بشغلي تشقليه خصوصا ازاروكا ام دخوازن ام زو ام بيفهم كرن وعده من هي فهم كرن çünkü bedelavi zah mühime ana mesela gellek zarokane ام بين بعاقلن yan قامكنكن يا مزنبونه يا نخوشن سببي وان هنا وعدي نحشيبونه وعدي اول اف ترويد بزاوان نادي تثبيت كرن هاتبا تثبيت كرن ودرمانكي برحتي درمانك وك خوي درمانك فيتامين وعدي حروب سراسي بخو او كروك او سبي او قدا بفي انسانك وك ما يعني توكي ماسياوي بيرشيناب يعني مثلا زاروكك هات دنيايا ما مست جور بجور kontrol tekrin yani kapkavan kuyun razcın çave andınların organe andınların gelo tiroid anjidinlerin mesela zarok dema kunu çedbe eri ana zaten buyu fers lazım her vade zarok kçe bu lazım el tiroid avici benarin hatta ne carketeni her çen mahacar ki ev zarok vade der nexoşxane der sağlık ocağı dibejin ka amel tiroid avi benarin ala be tiroid avi baş yan خرابه çünkü vade düğüne bebeki tübzaroki
تو فيها تثبيت نكي او زاروك ور بمين ور مزن بفي يعني وبالك مزنه جناهك مزنه ماله يجي انا مثلا جرقا في هاجي تشي بوي الحمد لله نخوشيات تروهيد يجي كيم تربوي انا مثلا 20 سال بري 30 سال بري هر 7 زاروكي نزكا 20 زاروك 30 زاروك بفي نخوشيات تروهيد دكت يعني تروهيدا وان كيم بو تروهيدا وان ضعيف بو وكسي بي نزاني بو اما جرقا اف 20 سال اف تحليل ووقت دي بوي فرز كرن يعني بلاغو او تحليل تي كرن اجا اف نخوشي تفهم كرن هين بزاروك بوني درماني خو زاروك دخون سدي بري سدي 20 سي بو انا داكتي سدي سيا چارا پنجا يعني وركين بوي مثلا مزنا da çavaqiyat kama Mustafa pişti çen salan dert ke vahole me gozara okandı dama kunu çedbin şu her mehdiçi kuyun dedin kontrole want tenkirin le pişti kem am hatın emrek yeme çava fark bıkın انا وعدي ترويد بزي zaten دمزنا وعدي ترويد بزي تي فرقرن قالك جاري تندريوي دو گوش چه دبه وعدي گوش چه دبه و گوزكي و بتاتكي تندري ترويد دي مزن دبه و چاغي اي مي نخوشي مي مزن تي دبه و گواترا مچي بوي و ترويدا مچي بوي ادو ديا ام به مثلا اهنكا ترويدا و پر دو شغله وعدي پر دو شغله اف انسانانا پر بخويدان ددن پر جرمي پر عاجزن قلبي وان دلي وان پر ليد كفي يعني خصوصا مثلا دل لازم شيس بحفتي بحيشتي بي ايفانا سدو بي سدو چل سدو بينجي ليد كفي اف انسان انا مع ديوان روفي وان پر زود شغله قال لك جاري ايفانا عملي وان در اسهالن قال لك جاري هي خوارن يجدخون وتير ناخن يعني او خوارن زود درد كفي استفاده ناكن بلاغو اف ترويد بزي وك سرعتا بدنوي زياده دكي يعني ناهي البدن وك استراحت بك ناهي البدن انكي واش خور بسكنه وانا اي ترويد بزي وان برد شغل خصوصا بيركجي هناك بيرك مثلا هنا عادتي وان ضعف دوزنسيزم هناك بيرك هنا زاروكي وان تشينابه هناك بيرك هنا زاروكي وان تشيدبه ودرغوشا وان دكافه افانا خصوصا لازم مرل ترويد بزي بنره كا ان بترويد بزي ضعف دو شغل يا ان ترويد بزي كيم دو شغل يا ان ترويد بزي نخوشيه غريب هي لازم مرل سروي بسكنه جبو ترويد دو مرل هر كيجان بجشكي كيجان دكتوري كيجان بشي انجي انا نخوشخانه ترويد بزي نخوشيه داخلي جلدنره وجراحي جلدنره وانا تدي طب هنجي بيج شويه دبي اندوقرين داليجي شيبويه اوج لي مزدكن لا انا هر سالق وجايجي سالق وجايجي تحليلات جواتري اترويدي اخوينه تنكرن ليجي التراسون لازم دبجانا او التراسون هول نخوشخانات ثانيه هي وعدي زحف مزن دب قال لك مزن دب لازم هرار نخوشخانه او التراسون فيلمي بكشاندن لچا ديار بما مسوقتم ام چون نخوشخانه مثلا گلو تيرويدمده مثلا تيرويد زبزو نايه بيرامرف يعني دما كم نخشت كفن انجي دلملت قيم كيلو ددن انجي كيلو دستن خويدان ددن براستي جي يعني نابجن گلو بزن تيرويدم قاي پرد خبته انجي كيم دخبته امك چاو فرق بكن يعني انسان كبيره تيرويد هي انجي بزن تيرويد از بجم كيم انجي زياده دخبته وعدي ذاتا دهندوري ترويد ايدي وعدي گوش چه دبي قال لك انسان دل عيني دنارن دبي فاد بنقر دبي قر كامد بن زنگولا كامد دبي فا گريك چي بوي دبي فا گوش چي بوي يعني نزان ترويدن اما تين دكتور دبي فاد قر كامد و گوش تك چي بوي دبي فا تشكي عشق چي بوي فا گوش تي قر كامد يشي بوي شكايت جاناتين دكتور ان دوديا هنا كان مثلا هنا درن دكتوري قلبجي درن ياو دبي مع قلبي ما برليد كافي دبي ازرو نشتي ما از تو كارينا كمجي هي دلي مليد كافي قالك جاران جدا خوشيا دل درناك وانا سما مستيانا دلي ما برليد قايم دبيجن دك نخوشيا دل بمراي اري ذات قالك جاران وصادرناك بيجي عينا ذات ابترويد بزي وعدي ضعف د شغل وقلبي مرجي بسرعه دك إجازة الرونشتي يجي تدي أنا وعدي مرد الرافع
ya da mera hareket dike dilê mera lê dikeve tedî kelocan mere dibe qalbê mere zû dişuxule êvan însanana ciyê xwe jî rûniştine te lê derî qalbê wan kut acele kir û xwîdandan û pir esebî bûn Bir kelecan panikin nefsa. aynen ana ji ber wanî mesela hinek nexweş wadê derin cem doktorê qalb wadê dibe dilê me pir lê dikeve ez pir kelocanim weşa doktorê qalb didî şerîda qalb jî dikşîne ama xusûsan vê tehlîlê jî dixwaze dibe hela bê tiroîd bezê te an rast dişuxule ya naşuxule ya zêde dişuxule tehlîla vêya jî dikirim mesela hinek nexwe jî hene hingî wa kelocanin te lê nerî çû doktorê psikiyatrî عصبین ای مالی جوان ضعف عاجزن یا دبی اف شخص اف نخوشه دبی خوش اف ضعف عصبی بویی دبی بری اف مرسله پیرتو نبو اف سه هیفه دو هیفه دبی اف پر بوی عصبی داوی de pir hırs dibin. اره پر هرس دبن و وعده دارم پسیکیاتری دکتور وعده تحلیل دگره یا دبی فاتروهید بزیوی پر دشغله yani necdestiwi او be hamdiwi asabi dibe ev tiroid bezî wadê zaf dişuxule ser bedenê insan zaf tesîr dike. Yani got ya mamosa cana naye bir ama rastî. İnşallah piştî vê bername yani kesên ku wan ev nîşane hebin. İnşallah. Wara bîra wan jî herin doktorê endokrin an jî daxiliye an jî cerrahiye. Her vakî de mamosa çend cüreyên ev nexweşî hene. Mesela te got ya bezên tiroîdê bawer dikim zêde dixebite an jî kêm dixebite dişuxle ez bêjim. Çend cüreyên wê hene. Yani en naxweşiya navê naxweşiya ez bêjim. Ana mesela latînî dibêjin hipertiroîdî. Yani dibe ev hormon jî navê wê iyot 3 ye û iyot 4 heye. İyot 3 û iyot 4. Ev jî belago ev minerala iyotê ve xwe ye. Zaten anha werbûyî xweya me giştik bi iyotê. Piştî sala 2000 pêvtir xweya me giştik bi iyotê. Wadê xwe berê bê iyot bû ev guhatira me mezin dibû. Çünkü ji bo ji beden re têra wê iyot 3 û iyot 4 çêke ev tiroîd bezî zaf dixebitî. Wadê zaf dixebitî mezin dibû. Wadê mezin dibû bin qirka însan goştekî ahal û mezin çê dibû. Îja piştî ev xwe bû bi a iyot ev guhatir wekte dî pişkî wek nefestan hinkî birhet bû ji ber wanî ana nexweşiyê guhatirê jî kêm bûye. Nexweşiyê guhatirê jî kêm bûye ev sebebek wê jî xweya a malê a ji market a ji dikana distînin giştik a bi iyotê a ne bi iyotê. Bê iyot nayê firotin. Nayê firotin. Erê ji bo xwarinê nayê firotin. Zamanê berê xweya me bê iyot bû. Îja iyot jî yani zû nayê peyda kirin. Ana iyot hinek mesela welat hene a xawan ava wan bê iyotê. Bê iyotê. Îja wadê xweya a bê iyot hey wadê bixwin hertim ew guhatira wan ji ber xwe zeh mezin dibe û xweşan dike. Îja ji ber wanî ana bûyî mecburî li her derê xweya a bi iyot tê firotin. Îja xwe jî tabî wadê mere xwar nego lazim mere xwe zaf bixwe. Xweya zêde jî ne baş e. Erê yani ana gorî tibbê gorî doktora dibêjin rojê nêzî 5 grama wan dibe lazim mere bixwe wekte dî kevşiyekê çayê. Nav xwarinan de heye mam? Nav xwarina heye û vêya jî heye ana mesela gorî tibbê dibe wadê wa xwe jî tev xwarinê kir dibe yani ne ewil xweya xwe têxin nav xwarinê dibe dawiyê xwe têxin nav ji bo wadê we pir xwarin keland we pir biraşt dibe ew xweya we giştî neyê kuştin. Çünkü tu çi xwazî xwarinê dikelîne û tu diqelîne ew xweya te jî cana bê tesîr dibe. Ji ber wanî xwarin jî yani dawiya xwarinê di mere xwarina xwe bi xwê bike çêtir ji bo ew xweya te dî fêdê bide bedenê mere. Hundirê xwarinê de bimênî. Aynen û ji bo fêda xwe jî bigêjî bedenê mere yan na ew îyota a bi xwe bi kelandinê jî tesîra wê kêm dibe. Rast tamam usta. Te got ya mamosta guhatır. Yani gelo guhatır çiye, tiroid çiye yani farka wan çiye. Nav gel de bawer dikim li gorî lêkolîna min jî pir tê tevlî hev kirin. Yani gelek kes guhatır an jî tiroid qey dibêjin nexweşiyên cuda ne.
zaten وكو يعني قال لك نخوشيه ما تفلو هفتكن يعني كوك ترويد بزي او بزاب نافي بلاتيني كرن ترويد بله يعني اف بزجي دبن زنقولا كاميرا دي لسر لولا نفسي رونشتي وقوشتكي وك شغله 20 غرامي اف في بزا نافي ترويد اجا وعده اف بز مازندبه دو ناف قال ناف عامده دبي قواتر دبي قواتر تدي وك فا خوشاني دا فا خوياكر قاطره من هي اري اجا ذاتن جارنا ام هنك نخوشي ما ام دبي ترويد ويش اغي وقت دي عكس جي دبي دمنا خوجه دبي قواتر تمام قواتر مزنبونا ترويدي اجا قواتر جي دوسي شكلي هي يجي مثلا او بس بحمي مزندبه بحمي اليه خو مزندبه بهر طرفه خو مزندبه وجارنا جي هندوري ده غريك چه دبن او غريك او غريك جانا يك جارنا جي دوسي حب چه دبن اف غريك انا هنك شوان گشت گوشت گشت يعني حم گوشت هنك وان غريك انا هندوري وان ده اف هنه وكيسي گوشت اجواده دب غريك جمر هنكي مهمه ام دخوازن او غريك انا خودي بسترينه بري بف بنجشير بري بف قانسير ام فهم بكن او نخوش غور جي خلص به اما نگو غريك گشتك دبن دي بنجشير نگو غريك گشتك دبن قانسير لازم تدي دكتور تحليل بك دكتور سر بس كان باوردك نو سما çağ tahlil dikin yani وعدي راد 40 ya انا وعدي غريك زوچي بف امجي ترسن لو هيدي چي بف امجي ناترسن وان دوديا غريك وعدي حم گوش بامجي ترسن وحم گوش ب يا غريك هندوري ويد اف هب وقتي كيسي اف كيس ب امجي ناترسن هنا غريك كان تولينر وقالكي هيك قالكي وان چي دبي اي وعدي قالكي وان چي دبي اهوي چاغيجي امشوان دترسن ام دبي قاري ويا پنجشير ب جبرواني ام قالك جاري بدرزيه ام جوي غريكي ام هنا خوين ام هنا گوشت ام دستينن وام تحليل دكن يجي وعدم دبيجنا ما برشا بسينن قال لك نخوشي ما دي دترسن دبيس چيناك وهلا خصوصا از خوازن في هاجي بيجم دناف كرمانجي مجيده فكرك غلط يعني غلط هي دبي برشا جستان بلابو تشكي واتنا ما دكتور ندوش بني نخوشانه خيراوان دخواجن حتى وعديتو پرچه نسينه او نخوشين هاي فهم كرن وبدرجيه كيج نخوشي بلا نابه يعني هي بلا بو بري درجيه بلا بويه بدرجيه تو نخوشي بلا نابه yani oktay doktora dibejame parça bistinin gelek kes pırdıtırsa mavazda acaba pençeşir mi heye pençeşir ودبي pençeşir بلا بو يا ويش ما pençeşir بلا بو يعني بدرجيه كي ما هي بلا بو مع دكتور نجعل دكتور خيرا مرد خوازن جبرواني وعدي مقاله پرچکر نخوشی ما لازم بالراحتي دكتور كي جي باور دك دكتور كي جي قناعته خواني به لازم خو تسليمي بك وشخور زو او برشا بسينه وعدي مبره برشا جيستند الحمد لله وعدي باقش درد كيفا مرتي نما قال لك تشتي عقلي مره حتى برشا نسين هرتم شفت عقليته هي مرن زانه يعني او parça çıma ormuyor yani az çıma ormuyor. çıma az bisinim az nesinim canat lenen نخوش دكتور دگرن از پرچه بسینم نسینم يعني هرتم عقلي وان مجي وان تفلو هذا نرحت يعني parça بستن دلوان جي راحت بدل ما البطوان جي راحت بدل جي راحت دكتور احميه راحت اي حميه راحت ان شاء الله ما واسطه مثلا ما قلت بزين ترويد جانا كم دخبته جانا زياده دخبته ايجاد تداوي وان چاوات كرن يعني كسه كوهات باوه بزن و تحلیل کرد که بدید بزن ترویداوان کم دخبته آنجی زیاده دخبته ون چاوا تداوی دکن آنجی مثلا آستا که yani او وقتی ون تحلیل دکن وقتی پر زیاده درد که ون چی دکن أنا ترويد يعني إيود سسي وإيود شار عيارة وان بخوينة تفهم كرن وعدي أم خوينا نخوش أدقرن ام ایود سه و ایود چار ام دبی حالا به آن کیمه یان زیده وعده زیده به و چاقه اف ایود سه و ایود چار وقت ما قد دلی مره معده مره رووی مره چاوی مره هر در بسرعت دک و خرا دکیم اینجا البروه
تدي چاو ام دبیجن زهیر هی و پان زهیر هی ایجا ام مقابلی و ام درمان ددن وعده ایود سه ایود چار زیده به حب هی ام حبه ددن نخوشا بوی حبه او تسیرا ایود سه ایود چار آن تروید هورمونی به فرین دبه به دسکنه يعني تسير وان بي كيم دبي إجا أفان حباناجي أم قوري نخوشة أم عيار دكن مثلا هنا كان مهكي تاني يوت سيسي يوت شاري وان زيدي إن كان شش ماه هرتم زيدي إن كان سال دوازمه زيدي أن أم أف حبانا أم ددنوان وأموان تاخيب دكن وعدي أجر بحبا مفان نخوشانا مرحد كير أم دبي تمام ناب حبا إيجار رحد نبن أويش أم دبيجن ما سال دوازمه وصالك 2 سال 3 سال هرتم حب أو جنا باشي أم دبيجا كاور أم عمليات بكن أم في بزا أم كيم بكن جبو قوتاوي كيم بفن بعمليات هتشاوا ممكن دكن وعدم عمليات دكن يعني قوري نخوشتين قهرتين مثلا يعني هكذا دفك عمليات ببك نا مثلا كي عمليات دبن إيجو ترويد بزيوان زحف دي شغله وبدرمانه تنكر عيار بك مثلا هنا كان مسوال دوازم اجي معي درمان ددنوان تولينر تسيرات درمانه برشينابه وترويد بزيوي زحف دي شغله وقت دي يعني ناكف زفتي وعلينا كف زفتي مجبور ام دخوازن ام يغوشتي وقت دي ام هنكي كيم بكن ام قوتاوي داخلين ام رادبن وقت شار بارا ام سي بارا جيد سينن ام بارا كتاني جير دهيلن او بارا تاني تيراوي نخوشي دكم وهنك يجي مثلا ايه ام عمليات دكن او انا جبو غريكا ام عمليات دكن او غريكي دهندوري ترويد بزي وعدي مازن دبي هم وعدي العيني الخود نار وقت دي هنك نخش وعد عنتينن يا دبي افشاف غريك تشيبون بن چنگامده فرق يعني رواجي عاجز بن يا ده هنك مثلا وك حنكي خوبان دك دبي او چ غريك مريكن هاويش انا خش دخواز عمليات بفن انسسيا ام وعدي وقت دي شبهاك قالك وقت سر پنجشير اللي هبه وقت دي مرة بيوم فيها قارب بف پنجشير بري بف پنجشير ام دبي كاميت عمليات بكن اميت جوي گوشتي خلاص بكن اجا عملياتي فاناجي وقت مقو يعني جانا ام گوش حمدر دخيلا گوش نامين تيدي جانا ام آلي كي تاني دستينن آليك دمينه جانا ام آلي كي تاني دستينن آليه دنجي ام نفي دستينن يعني قوري نخوشها فيها تيقوهرتن وبعدين نخوش عمليات بو هي قوشتي ويقشتك هات جيكرن لازم جا صال دوازمه حبك قوتي هي او دوسا في بزي دقرن چونك وعدتو في بزي تو قشتكي تو درخينه خودي بلاسه بچينه كريه وظيفه في بزي هبو وعدتها في بزات حمد ارخص تآفيت دوساوي فالا دمينه يدوساوي فالا بمينه بدن سراس ناشغله إجان مجبور حبك هي أو حباجي وحبك وقع فيتاميني نخوشي مع روجي جار كده وحبي دخل بوي شكلي أو تنقاسيا جي خلاص دبن يعني حتى كان جوي حبيبة تخب وعدي أو قوش بحماه لورا اللورا بزن ترويدتنا يعني أريتوني مسألة أو ذاتا وعدي أو بز حمدر كتشو أو نخوش لازم ويحبي حتى صاغ بخو إجا جانا نخوشي ما ياود بي ما هرتم حب ما في حبانا حبك زور حبك أو فيتامين يكا تشوچك مرح رو هر سبا بخوريني بري خوارنا ساعات كي 2 ساعات بخوريني مرة بخو جبو حبا مرة تسير بك يعني تشكي راحت يعني مرة كار سال دوازم مش حبا خروجي كتني دخل جلوات دي خدينك بف پنجشير بف قانسير بف نخوشيانه باش مرة شغل عمليات بف ومرة جي خلاص بف ومرة حبا خروجي كتني بخو تشتري راحت ترى يعني جبونا خوشان جبونا اري جبوت وعده شبهه به وقت شبهه سپاس که ما مستمع صحبتام خوش در باست به يعني مجرم جي يرو گرینگ براستی لما که بهنا خو بردن مسترانك پروین گهتر بکن کرم کن
Çucuk çuye bindarera Sılav Bebek yâre Derbi yâre Korbi yâre وش مالوا ملام دعم كمان مستم بحثنا خشية تيرويد ذكر ما قد أخته پر بخبطة عنجي كم بخبطة جور بجور تداوي هي إيكو پر إيكو ترويدان پر دخبطة كارم بعمليات خلاص ببن لما مستم سدما ابن خشية شيء يعني شوا درت كبه هوله جنتيك يعني إيكو ديوان باويان ده هي دبكم عن رجي درت كبه يعني كنجي درت كتيه تقول هنزاروك دما كنو شد بموان درت كبه لسدما ويتشيه يعني يكجي وقوت مالبات يده هيقوات هبه هي ترويد نخوشي هبه بزاروكي وانجي ده اف ترويد بزيجار ده نخوش ده كفه درت كبه او يك آن دویا مثلا انسانك حمله به ودوی وقتی ده درمان هنک درمان خواره به کار سبیه و گده و زاروکه و يعني اف ترويد بزي و نخوش چیه به آن سسیه وهذا هنا زاروك ب وقت دي رادياسيون تأثيري لسر قرقاوي شيء ببي رادياسيون جي لسر قرقاوي تأثير بك ويش هاي ترويد بزيوان نخوش دكفي آن چارا وهذا وقت ميكروبك وقت فيروسك وقت ميكروبك غريب وهذا بكيجي گوشته وان بكيجي ترويد بزيوان ويش هاي اف ترويد بزي نخوش دكفي ووقت دي يا كيم دي شغل يا زيادة دي شغل وآن شارع مثلا هنا كان نخوشي قلب دخن درماني قلب دخن درماني قلب بعد دخن أو درماني قلب جي جارنا افترويد بزي هرموني وان عيارا وان خرادك هنا كان مثلا درماني بسيكياتري دخن أو درماني بسيكياتري اي سنر اي عصبية تيجي جارنا بسببه افترويد بزي يان زيادة يان كيم بشغل وهنا نخوشي هنا جبر خو تولين نر مثلا افترويد بزي وقت دي هندور خود خرابو يان زيادة بشغلي يان هيد عندك شغلي بفان شكلانا يعني قالك جاري افترويد بزي تي خرابون تي تشي دبي لا أبر أم سرد سكنن بسكاتني جمع قال كر سر زاروكا يعني أم دخوازن هينك بزاروك بوني أم فين خوشيات ترويدي أم بي درخن أم فهم بكن چونك بحبك سفك بحبك چوچك يعني أم نخوشي كاره بمعنى كرن يعني چه نبه وعده تو هي بزاروك بوني تو بفان إنسانانا تو درنخين تو بي درنخين تو فهم نكي دبوا بالك مازن مثلا تو بحياته وي إنساني دليزه يعني أو إنسان تو لين نر كم عقل چه دبه أو إنسان قام كنك چه دبه مزن نابن بعقلن دل مليوان نخوش يعني حال بكي تو الكوكا ودنر دو وقت زمان وعدي تحليل هاتبها كرن وأف سبي أب كدا وعدي أف نخوشياوي ترويدي هاتبها فهم كرن بحبك بسيط بحبك كنك يعني جبين نخوشي وخلاص ببن يعني تداوياوي جبر هساننا تداوياوي هي يعني اف يعني ترويد وعدي زيادة جي بشغله وآن كيم جي بشغله حردو آليا جيدي تداوي هي ده حردو آليا جيدي درمان هي إجا وعدي وكرم كر بسكادني ترويد بزي وعدي زحف ده شغله وعدي هرتم درمانا ام دخوازن ام في بزي وقت بسكنين صال دوازمه حب جانا نخوش
تدي زحف دوستن يا دبي خوجا ما هرتم حب وفان حباناجي دبي جانا وقت سيراواني نباجي هن دبي ما تنكار مع عمليات بك ها ام جملة نرسال كي 2 سالا وعدي افترويد بزي زحف شغلي وبدرمانا هرتم وري نكت عيارا خو اويش عند من دو كاش خور عمليات ببش خور جي خلاص ببش وان دودياجي مثلا هنا كان هنا وقت ما جو بزارو بوني جو ترويد بزيوان هندك دو شغله ايش جبو بلاغو هندك دو شغله او بز دخوازه خطيرا بدني انسان بك خو مزندك خو مزندك جبو زيده تدي وقت يوت سيسي ويوت شار چيك يعني تيرا بدن چيك وعده خو مزندك ایجا قرقا مرجی د خویاده به د گوشت کی مزن وعده او گوشت زح مزن دبه دید کب جاوی انسان جی عاجز به وعده جانا پروا مزن دبه تله نریل سر لولا نفس بلا سکنی تعدیل لولا نفس دکه تعدیل سور کا انسان دکه انسان جانا نکار خوشک هلما خو بگشینو برده جانا نکار خوشک خوارنه بخو اوانا ما پر هندك چه دبن تسير دنگه مرف دكه ما مستعد تلين ايدن اري وعدي نيزي هفدونا نفسها ذاتن رهي دنگه مره دب پاش وی گوشتار در باسته به پاش وی گوشتار در باسته به ام بن وعدي اف گوشتا وقت دي ميكروب تك هندروي وي التهاب بك او شاغي دنگه مرجي بير كيم دبه او يك ادوديا ام بيد هندروي وي بزيده وعدي غريك چه بون و اف غريكاناجي نزيكي رهي دنگ به وشاغي وقت دي قبله يكي او ره تلينري ضعيف كت ودنگه مركت انسيسيا مثلا بوانا قواتر هي ما مستر ودنگه جلو قالن دبن ودنگه خراب ببرا دنگه خراب وانسيسيا جان اي پنجشير هي مثلا قانسير تلينر تسيري او رهي دنكر وعده تسير رهي دنكر او انسانات تلينر هرتم دنگي ودكوي اجازاتا نخوشك وعده بدنگه هندك دنگه خراب وي وعده در دكتوري اي تدي اي جوها دكتوري اي دوا الوياج دنر الوياج ميزدك دبك حالا بجوهاترا تهي يانين تن وعده جوهاترا يحب او دبي هر جم جرح çünkü cana varmazın be او داماره او رهي دنگجي خرادك دنگي انسان پردك يعني انسان دبي قي ندر قرقامه نخوشي هي حال بكي اجبر و ترويد بزي چه دبي اجا اف دنگجي وكرم كر مهمه هم د نخوشيا ترويد جي اف دنگي مره بلاغو رهي دنگ نزيكي ترويد بزي وعده اف ترويد بزي نخوش دكويجي اف دنگي مركيم دكوي وان دوديا بيشتي عمليات جانا دنگي مره دكوي وعده جرح في عمليات دكي بلاغو ره وترويد بزي بهفدو زلقينه وعده اف بس دكتور رادكي تلينري او رهي دنگجي جانا دقته جانا جي التهاب دكري إجا بيشتيفان عملياتنا أمش نخوش أمش قشكار دبيجن أم دبين نترسن لكار دنگيتا بيشتي عملياتي بكفي أفانا جسدي هنا بينجن جسدي بينج دنگي وان دكفي إيه هنكا باشي راست بدنگي وان ما إيه هنكا 3 ماها 6 ماها سالك تولينر دنگي وان فدقارين يعني دنگي وان سراست دبي إيه هنكا جي أو داما أو ره بلاغو وقت دي جي دبي وقت دواملي هرتم وردمينه هرتم دنگه وان دكوين طبي اجبر حالو اجا نخوشكي وقت دي عمليات جير زحف نا مهم بهم هرتم اجبر فان ريسكانا ام نابش عمليات بك يعني. وعادي وقتي مجبور ببه فرض به ام دبش خارج عمليات ببه تو عمليات نبه كار به پنجشير كار مزتر ببه دنگه تا بهتر خرابك كار تسيري لولا نفسي بك كار خرطومات تي سور خوارني ويا بختمينه وقت تيسير لولا نفس بهنتك از بيجم يعني هينغا تشبرسكريتات كما ما عمليات ويشاغي يعني بر عملياتك هم زنشي دبي هم ده زورجي جانا خبره باش سياد
yani cana dadkevi qafesana insan ve cana çenek çi bune yani ma qafesa wan vekiriye ma hestiye wan ma jê kiriye û dword em giyaştene vî goşta me vî goşta jê derxistiye yani ji ber halo hîne wadê zaf mezin nebe mereş xwar her cem hekîm û mereş xwar tedî derdê xwe bipirse bi xêrtirim ana hinek nexweş hene mesela derin doktorê nefesê dibê va tedî nefesa me ez hindik disînim hindik berdidim doktorê nefesê wadê fîlma dikşîne dibê weleva tiroîd beziyê te mezin bûyî guhatir ji xwar her cem cerrah bereqet derman bike yan bereqet ameliyat bike yani weya jî şê dike hinek nexweşî hene mesela nikar xwarinê daqurtînin wadê ev goş pir mezin dibe wek tedî ciyê xwe teng dike Nikan rahat xwarinê bixwe xwarinê jî daqurtin jî daqurtina xwarinê jî hinkî dibe bi zehmetî ji ber wanî mesela yaw dibê wadê xwarinê dixwazim daqurtîn dibêt qirka me dimîne dibêt qirka me Dağlıqa yani. Xwarin di qirqawana dağlıqa. Dağlıqa danakeve naç mîdawan ji ber wanî em dibe hînê nekevî halî em dibêt tîş xwar ameliyat bibin hinek hene mesela tişnî xerîb jî cana çêdin mesela ev goş wadê mezin dibe hinek rehnîdinê jî ber qirka me derbas dibe deril wan rehana jî wek tedî swar dibe tadêl wana jî dike telê nere ew nexweş hey dikuxwe yani tişkî xerîb e yaw te dibe ma kuxwe ku tiroîd bezî ew nexweş her tim hey dikuxwe û kuxka wî derbas nabe tu tahlîl tê kirin filîm tên kirin an tu lê nere heylo va tiroîd bezî mezin bûyî çûyî xwe rehnîdinê zeliqandiye û wezîfa wan rehana jî xera kirî ji ber wanî kuxok çê bûye Hene insan ji mamosta çi dixwin di qirqawan de dimeyne. Yani bawer dikim ew jî piçkî genetîk e yani divê ku ji guatirê be ji bezên tiroîdê bibe yani karin lêkolîn bike. Erê sebebek jî ev e sebeb ana tedî daqurtin erê daqurtin wadê bi zehmetî be sebebê ve gelek tiştin mesela an kare di qirqawan di goş çê bibe an kare di qirqawan di iltihab çê bibe an kare mesela reflûban hebe carna sorsorka insan jî kêm dişuxul sorsork ew lûla xwarinê yî cana ew jî mesela wezîfa wê xera dibe xweşik xwarinê danaxîne jêr dûr di asiyê dibe ana mesela hinek nexweş hene wadê korona jî vê hebû sorsorka wan mesela iltihab digirt û xwarin dane dike jêr yani Ji ber korona. hinek mîkroba cana halo dibe yani ew sorsor wa her tim bi serrasî were xwarinê danaxîne jêr wê çaxê jî xwarin di qirka wan dialiqe û xwedêneke cana penceşêr wan jî di sorsorka wan çê dibe wê çayê car de xwarin di qirka wan di asiyê dimîne hinek mesela nexweş hene dibe yaw xwarina giran mesela wek nanê eşk wan dibe dadikeve li av danakeve ew tedî mesela ji sorsorkê wadê sorsorka wan xweşik ne serrast be û ne baş bişuxule were tiştê halo tê çê dibe Mamosta te gavadin bahsa xwe kir. Xweya bi îyot. Her vakîdin ê ku mesela bezên tiroîdê wan ku kêm dixebite, kêm dişuxule bera çi bixwin ê ku zêde dixebite bera çi dixwin yani kîjan xwarin ve xwarin an jî xurek ez bêjim ji vê nexweşiyê re ji guatirê re baş tê. Yani tenê bi dermanan re tê de tedavî kirin gelo. Valla ana veya tedî têqal kirin belal gelek welata tedî wek xwe erda wan ava wan îyota wan kêm e ji ber wanê tedî wek bûyî mecbûrî îyot bi tevlî xwe kirine wekî dinê îyot li kî derê pir heye mesela di nav ava behrê nav ava behrê îyot pir heye ji ber wanî mesela goştê mesela mahsiyê di nav behrê di vana de îyot pir heye yekî em bên dixwaze xwarina bi îyot bixwe mahsiya zehf bixwe mahsî baş in Mahsî ji wan re baş e. mahsî ji wan re baş e û wekî din Ana kaçı oxtê wan e ji xwe. erê mahsî zaf baş e mahsî gelek vîtamîn gelek mîneral di wan hene yani xwe kom dikin mahsî ji ber wanî mere mahsîya bixwe baş e wekî din mas baş e şîr baş e penêr baş e dibêjin ispanaq baş e dibêjin ê ku pelê wan şîn fêkî baş e hinek hene dibe erkê eşk baş in
هنا كان دبيجن جويز باشن فندق باشن دفانا ده دبيجن يوت تدي زحفتي هي ايكو زيدنا مثلا يعني ايكو زيادة قبضة براش ايكو زيدنا كم بكن ايكو زيادة يعني ام عول يوم دبيجن درماني خو بخو لا مسألة تدي تقال كرن دبيهن كي وقت دي اف تربار رش دبي فانا دبي وقت دي يوتا مرا وقت دي زفدك دبي فارش ترب يعني فان تشتانا ترب وك اسمنا اخوان تشتي حالو تقال كرن اما ام پر ام دخوازن بدرمانا مش وان بدرمانا تداوي بكن جو بدرمانا عياراوان دكن وعده بي درمان به زفت کرنا وان نخوشانا پر زور ذات وعده يك نخوش به و ام حباب بدنوي ام اي زيدج بشغلو ان كيمجي بشغله ام جارنا هر مهي جار كيم باوان دكن ام هر مهي جار كي باوان دكن حتى ام دخن عياري اي كيمجي دشغلن اي زيدج دشغلن وعده ما بشكي او يود سسي ويود شار وقت مع عيارا بدني وان ما تشيكر اجا ام دبيجن هر سي مهاجار كي ور اجا هر سي مهاجار كي تين جمره ام حباوان جارد ام عيار دكن اي زيدج و اي كيمجي وعده سي مهاجار عيارا وان باش بو اجا ام دبي هر شش محور هر شش مهاجار كي ام دبي متقا ور تديل عيارا هرموني خو بنر كا يود سسي يود شار بباش يا نباش اجبر حالو يك ايه نخوش به يعني برجار هرتم هرجم دكتوري خو وبراسي هرتم هرجم دكتوري خو ايه هرتم دري يعني وما مرض دكتور جي بقر نباشه دكتوري كي وانا مر هرتم هرجم يچتري çünkü او دكتور هم درماني مرزانه هم چيروكا مرزانه هم درماني مره بيتر زانه انا جانا نخوش دكتور دگرن ايه هر دكتور مثلا چيروكا وي شخصي نزانه اجاتلين حباوي زياده تقليل aldık يان كيم كر يا كيم دكن يا زياده دكن اتولينر تفلو هفدب جبر حالو انا ايم بخوا از بن خوشي خو حميار دبيجم از بم حتى جوا هبن هرنجم دكتوري خوي هرتم هون هرتم درنجم كيجان دكتوري جم كيجان حكيمي هرتم هرم باوي çünkü او چيروكا وزانه او مرسلا وزانه واني قنشتر وهرتم جي مره درماني خو سراز بخو يعني مراج درمانه خو عاجز zaten ترويدي درمانه و درمانه پر çuçuk يعني نوك فان درمانه قلب نوك فان درمانه تانسيون اخمال بكن ماما تشتكتي سري وان يعني انا خوشي زي تردبه اي طبيعي مثلا ايكو حتى صاغ بني علاج واخون انا خوش از بيجي انا مثلا ام بينيكي عمليات بفي ام دبيجن هرتم حباخو بخو وعادي هرتم حباخو نخو وقت كتير درباز دبي تولين نرم مثلا بدنی خراب بدنی چاو خراب تلنری تانسیونی زیاده بو قلبی مزن بو چاوی خرابو داماری خرابو روویوی میداوی خرابو يعني چاو خرابو اما مثلا نخوشانه تين جمع دبي ولا ذكر دستوا خوبكم دبي اف سي روج بين روج ده روج دستوا خوي مزن ذكر بكم وعده كي بعاجز بونا قبض بونه تجمع قال لك سبب قبض بونه هي اما يك جيجي اف كيماسيا في حبي كيماسيا في ترويديه تدبي او كات حبا خوي قواتري تخواري دبي ولا اف مهك من اخواري اف دمه من اخواري تلين تدبي من افات حبا خو نخواري افات قبض بوي يعني ما مصر تسريده تقول اب اورجانيك اورجانيك عمليات او اورجان درتخن يعني ده ميلادي خوش يخمال بكم براستي تشكي تعلقه يعني بيتم بيادي جوي علي ده والاتيان بيتر هشيار بكن هشيار بكن لا خصوصا وقت ما جو بيرك مثلا قال لك بيرك انا عادتي وان نسر راسن عادتي وان نسر راس يكجي يا افترويد بزي زحف الشغله يا انفيترويد بزي هندك الشغله انا بيركي حمله مثلا افانا ترويد بزي جوار زحف مهمه انا ايه مفخوه مثلا نخوشي معادتي از بهم هر مهي جار كي حمله از بهم تحليلا لعيارة في ترويد بزي بنرن وعادي اف ترويد بزي وعادي زحف بشغله تلين او بيرك درگوشا خوان داكر درگوشا خوان داكر يان مثلا هناك نخوشن وك ماغو ترويداوان كيم دي شغله اي وعادي حبا خوجي نخو درگوشا ويج تلين كي ماقل شي دبه ايجاج برحالو
ام دخوازن خصوصا حمله هرتم سرفي ترويد بزي بسكنن وعدي چون جم حكيم خوازات الحكيم جي دفي قوني الحمد لله حمزانن يعني الترويد بزي واندنرن دبي ان فيد نخوشا ترويد بزاوي كيم دي شغل يان زياده دي شغل يعني جنكو جنكا دوجاني از بيجم يعني كاره زاروكا چيكا ماموسا پشتی کن دوجاني بو يعني بري وي دست به تداوی بکن پشتی وی تداوی آوی چاوی يعني جبوان اف تعلقه ماموستا يعني كارون دوجاني ببن كوانا ترويدان كيما انجي زيادة دخبته ارينا ذات انك ايكو علاجا بكارتين درمانا بكارتين ذات او نزاني جهي دناف قليمه تولينر هرتم حبا خدخو يان حبا ازيده يان حبا اكيم دبي دوجان تلين تركا حبا خو كري كيش تركو ادبيز بوم دوجان ياو تمام تبو دوجان لازم تبي حكيم تو تركا حبا خو نك يعني كارم ببن دوجان طبي وقت وان درمانا بتخون مثلا بزانبون زاروكي وان نتالوكي نا بزانبون وادي حكيم جوار عيار كربز هيج تلوكانينه حتى مجبور بخو مثلا ام بيجن بيركك ترويداوي زعف دو شغله ودو جانبه ووعدي حباخو نخو وك ماغو درغوشاخو كاروان دابكه ويكا مثلا ام ترويد هرموناوي كيمبه وجارد بف دو جانه جارد حباخو نخو جارد اوي درغوشاوي اوي نخوش دركفه لازم السيرفي خصوصي مرة بربز كان چونك قليما دفان تشتانات هنكي غلطن وعديد بن دوجانه البته مرة ناخذ مرة تشتيج درف بخو لأف حبي قواتري لازم تجاري بفكرة دكتور مرة ترك نكي مرة نهيله مرة هرتم سراس بخو انا هنك درمان هنا تدي مرة دبيا ده مرة نخور لقيت رويدي بي حكيم بي دكتور لازم مرة تجاري نك ينبك نزيده بك نمرة ترك مرة بعقلي وخ حركت نك يعني جنان دوجاني جيب بالك فكره كان مو صاحب بالك دوجاني ببن دفرن دكتور علاجي خو درماني وخ عيار بكن لو راما قلت يعني بزن تيرويد سيستما بدنامه عيار يعني وكم مفتاح بدنامه مكان يعني وقت خراد به باور دکم همو بدنامه همو پاراسنا بدنامه خراب. aynen. باور دکم کسی کو بزن تریدوان کیم دو خبته لهمبری نخوشی انجی ضعیف تمن نه وسمام زو نخوش تکبن. البته وعده تروید بزیوان کیم بن yani بدنی وان ضعف کیماسی تیچیده به. آن مثلا نگ نخوش. ویروسک انجی باکتریک تکه بدنوان. اره ضعف زو نخوش دکبن او انسان çünkü وقت بدنوان کیم حرکت دکه. بدن وان سرس ناشغله مثلا هنا كان ترويد بزي وان كيم دي شغله تلين بوري وان دويشه انا وعده هنا انسان انا اي غوري درنجم دكتور درنجم دكتوري تشرم دبي او بوري مو وشياي دبي تلينر دكتوري تشرم راتب تحليلاوي ترويد دخوازه يا دبي ما ترويد وتشرم وتدي بور ايش علاقه halbuki تلينر ترويد بزاوي بلاغو كيم بوري ويدوشه پوری کل و عده حبا خو تاثیر حتی پوره مرد اره تاثیر پوره مرد که تاثیر چرمه مرد که آنها نکنه چرمه و طوله نر پرعش که تدی یعنی وقت کفره یعنی سبب شید سببا تروید بزامان زیاده دخبته کم دخبته مثلا وقت کرم کر ای زیاده دخبته جی طوله نر هرتم چرمه و بخویدانه هرتم بخویدانه و هرتم و گرمه كالجانه وعصبينه عصبين ودستيوان درجه في دستيوان بر درجه في انا ايجو هرمونوان زياده به تو دستي خو وعدي دغرنت اللي هيدلق جانا نخوش انا تدي درن دكتوري عصبيه درن اي نيرولوجي وانجي دستيوان هي درجه في جهر الفي تحليل يدنارن دبي هلا ترويد بزيته هلا زعف الشغل انها شغله دبي جانا تولين رج بر ترويد بزي مثلا دستيوان بر درجه في يعني افتروهيد بزي زحمه مهمه اجا وقال لك انسان ما نزانه halbuki çava çave merahiye guhe merahiye piye merahiye desti merahiye eftروهيد بزيج bezeki organeke zahmeyeme يعني ما مست ما بصار جنين دوجاني كله براني ابنا خوشي كيجان تمني ددرت كه هو له ولاتي ما از بيجم يعني خوشي گلکی گرینگه باور دکم الماندرا خوان و خوانا مجی تاثیر ابنا خوشی دکه لیل ولاتي ما براني دجدان ددرت كه هو له اجد ميران ددرت كه
پر پیره کار درد که وله پر پیره کار درد که وله و خابن بری درده ما خلاص آره. ناخوشی زیاده تر بمره خدا داد شفای بده خدا سلامتی بده پیره کا آمین انشالله خدا عالی کاری وان به شحمت تماشافانه می پیره کرم سلاوی خودشینن سلامه خدا غلامه نیمش وانه. پیره کاند بی خودش وان راضی به خصوصا جی ایگو الچی وان دمینن ایگو وقت دی مالباتا وان الچیامیا پر مزن دبن کابل که آخا ماجی کفره ماجی بی ایود محتملا اجبر وانی بری ایل گندا ای گندی ایل چی عمره خود دوام دکرن ادامه دکرن بوان رف گواتر ضعف چید بو مثلا او چیای می بوطان ای رخین سوبینی وان عالی شرناقی وان عقاری وان او گندی من دیه مجانا موان ضعف دیدی گواتر بان هبون وعدش گند هاتن ملين ربانكا و گواتر بان چه بویی yani avukat işte kozayı jid xunmamosta yani yedi insanın yot- bundan lehereme Evet. kanı ve xanan betir kozayı ligori mez bejim يعني أنا يوت هنكي مهمة يوت العرضامة وك آفامة هندك مثلا أنا ولاتما هنكي غريب مثلا جميع نسيبين هي آفاز بي تجاكلسة آفك برخوشة آفك برخوشة لهندريو تجاكلسة جبر حالو مثلا تولين نخوشين نسيبين حما قرشقي وانت كفر هي آفك زعف خوشة آفك زعف خوش أي شيء حزكم أما تهيج مردine inem samamosta قزلت فما قوسارم مش قوسارم Ahavan da raçavayı نسيبين عليه رخيش رناقي واجي الزحف ما من باطماني ما هري yani kesin Luandara bu ana naxoşiya guatret beji pırdat keve evji بري ahavan avava أريش آخوان وآفان بري زحفتر دردكت أنا هر درك يم دب بلاغو خويا بإيوت چه بوي وقت دي بوي مجبوري و محمد خون وقت مگو بري جسدي 20 إنسان سيكس بفي قواتري نخوش دكت أنا الحمد لله قوري برتوكي ما كتابي ما جسدي سي بينج چه يعني وقت بري كيم دب بري هر تم تي بيرام ما هرو فان عملياتاني قواتري وان ما ذكر ameliyatın o kazıydı أنا الحمد لله كيم وي كيفامتي İnşallah pişti bernamamı ekemtir jibbem İnşallah, yani inşallah. inşallah yani em bernama إن شاء الله Te temaşe kirin em her tim ser İnşallah. naxoşiyan ser tendrustiye ji bername betir çetkin ji bo hişmendiya geleme ji zede İnşallah. bibe pişti gav kadne me derbasi pirsan bibin hediye dibera temaşevanên me jî pirsên xweş me re bişênin em ê dest bi İnşallah. pirsan bikin inşallah lê me dî sabkî behna xwe berdin ji İnşallah. pervîn straneka rengîn guhdar bikin kerem kin Cavimelerim atune har Şevreş budisa estenema Estimin bu yetaruma Ulika beharetune har Cavimelerim atune har Şevreş budisa estenema Estimin bu yetarumar Ulika beharetune Lele Tu bu istitranek Lele Lele Tu bu helbestek Lele Lele Digeri sezmanemin Lele Lele Tu bu istitranek Lele Lele Tu bu helbestek Lele Lele Digeri sezmanemin Lele
شوایی از راد بم تو وندایی وشو عقل من نمایی باندك مواز دریایی و خون ناف شوایی از راد بم تو وندایی وشو عقل من نمایی باندك مواز دریایی لیلی تو بوی سترانک لیلی لیلی تو بوی البستک لیلی لیلی بگری سر زمان من لیلی لیلی تو بوی سترانک لیلی لیلی تو بوی البستک لیلی لیلی بگری سر زمان من لیلی مالا وابا بله ما مستم بحثا نخوشی اندکن بحثا دکتر اندکن بحثا نخوشخانه اندکن ایدی برا کس نبیجی ما مستم نکار هرن دکتورا امکانن متنه لورا لوانه خدمتکا تندرستی هاتیه کرن خباتکارن تندرستی دچن حتی مال ما مستم آنکا ویا تماشا بکن بله تماشاوان حسیز جبو کسی که نکارن هرن نخوشخانه یان لمالی خدمتکا لوانه خدمتکا خوش دکن خباتکارن تندرستی دچن حتی مالا نخوشان وان تداوی دکن کرم کنم به هبره تماشا بکن Merhaba Vahide teyze. Nasılsın? مال به مال دگرن نخوشان لجه خود تداوی دکن لوانه حشتکی بین بشا خدمت تندرستی یا لمال دچن هر دره او خود دگیهنن نخوشان خباتکار هم تانسیون وان کنترل دکن هم جی حکه درزی وان هبن درزی لیددن 22 سال نخوشه تداویات مال دادی بینن مالخیمی جی پار نخوش بو بیل فتاقی دابین فرجیل هاته بون خودی دولت هم راضی به هاتن درزی وان احتیاجی هم قلامیش کرن امنه چون خسته خانه خودی جوان راضی به بار اکیبان خواه گهاند 25,000 نخوشان و او دمال وان ده تداوی کرن خدمت وکی نقیل درمان کردن تداوی فیزیک و رهابیلیتاسیون پشکنین درونی و هر وکی دندن روش به روش خدمت مزیدت کردن ام همه نخوشان دنیرن زاروک جوان پیر و کال مسایه و خدمت نخوشین کن نکارن بچه نخوش خانه لمال آخوا خدمت تندرستی دستینن هر وها اکیبین خدمت تندرستی یا لمال دربار نخوشی و مداخله اندجی آگاهی اندادن ناس و خدمت نخوشان براستی خدمتکا گلکی خوشه مالوان آوان بیجن تگوت یا ما مستعدی نخوشیا تیرویده نخوشیا بزن تیرویده بویه حتی صدی پنجی یعنی او قسکیم بویه یعنی ایدی وزارت چی جانا شارداری جن بیجن گلک نخوشخانه یعنی خدمت نو صادقن براستی جبا ولاتین اکو نخوش پرانی جل هرای ما مسته جانا ریته گرتن جانا آنکا جزفستان برف پوک هردر جانا هرکس نکاره هر نخوشخانه یعنی دولت آمجی وزارت آمجی جانا خدمت نو صادق
دکن جبو نخوشین ما باشتر تداوی ببن جبو تداوی خو اخمال نکن تسل سروی مثلا چه فکری ما مستوک دکتره کی تیجی چند سالته دکتری دید کی خدمت دی ولاتیان ما استغفر الله والله اف تندرسيك خدمتك ضعف دلاله يعني ايجو في خدمتي دكن ام سبازيا خوش واردشينن وزارة ما تشكي قال لك باش شاكريه وام دخوازن اف خدمتا زيادجي بيكرن وام دخوازن نخوشي ماجي فيها بعلمن والفي خدمتي خدي دركبن يعني انا قال لك نخوشي معنا بيري معنا كالي معنا نكارن ورن نخوش خانه نكارن ورن درمانه خو بنفسينن نكارن ورن بريني خو درمان بكن جبر حالو اف خدمت هلا انساني قال بيري مره نخوشي ايجو نكار حركت بكن ايجو نكار بمشن ايجو نكار ورن نخوش خانه خدمتك ضعف دلاله انا قال لك اف حوالي ما درن مالاوان درن برینیوان درمان دکن جانا هرو درمان دکن جانا پیش خودیوان دکن درمانیوان درمانیوان دنفسینن جان هنک آلیکاریه جوان دبن اف خدمتك ضعف خوش ضعف دلاله و عائله كمي ذاتن رهبرتيه جنا خوش دكن يعني مدخوازن تمشانه مجفي خدمتي بعلمن هلا خصوصا ايجو كال ايجو بير و ايجو نخوشي وان العردي ايجو نقرب نخوشي خو بف نخوش خانه ويا لازم سر بسكنن ساعت خوش بامستا يعني قالك والله يعني اجيب راستي ام حزناكن هرن دكتوران ما مستا يعني هم هرن نخوش خانه ام براستي نه بعد دكتوران وقتهم تتكبد نخوش خانه ام بجين يا بهنا نخوش خانه يعني ام ناخذن هرن لمخابن يعني خوزی ام نچن لی مقابل جانا نخوشی چید بن یدی باجروانی جزیده بویم حتی وارد خبتن ام دربن جانا زفستان ام نخوش تکبن ام مجبور دبین ام دچن ایکوش بوک ایکو نکار بن هرن جوان رب راستی خدمتک خوش خدمتک گلکی گرینگه ام جبرا خدمتک دکن ماموستا انا کا گلک پرستن گلک تماشاوان ما هدی پرستن خوش بر دشینن ماموستا ما بحثا ویا کر ل پرسکادن هاتیه دبیجه gelek kes ji ameliyata tiroide ditirsin mamosta dîsa dikare behsa veya bike lewra bi gelek kesan re tirsa ev ameliyatê heye me behs kir lê dîsa mamoste ê ku televizyonê xwe nû vekirin em dîsa ji bo wan behs bikin tî ji ameliyata beza tiroide dikî mamoste yani tiştek tune bera pir netirsin nevsa mamoste يعني ذاتا وعدين مرة مجبور مرة زو عمليات بفي تشيتر بخيرتر انا ام جارنا قالان ريسكا دكن نخوشي ما غلط فهم دكن جوان هي اوي هرتم او ريسك بسري وان دبي ذاتا جبر حالو جانا هناك هفال دبي ما تش نخوشار هر تشتي بيجي دبي نخوشي تترسن ياوز بمز مجبور بيجم مجبور ازبري عملياتي هر تشي جوان قال بكن يعني همبري وان چه هي وان تشي جوان بيجن همبري وان ام دبيجن اجا جوان هي توان ريسكانا وعدي جوان رقال دك جوان هي او ريسك هرتم بسري وان بي ناتج حالو تني يعني خدينك وعدينا خوشك عمليات حوجه بف او جيبو شي حوجه دبه مثلا افان تشتغل لازم مرزان به يكجي هي قوات راوي زح مزن بفه وتيك هذا برجع فيوي هي وعدي زح مزن بو وقت دي جي عاجز بو يا دا وقت هناك انسانا وحنكي خو بيكر وقت دي بسيكولوجيا يخراكر ام دبيجش خور عمليات بفه او يك ان دنيا ام دبيجن مثلا ترويد بزيوي هرتم زحف دو شغله وهنجي دو شغله بدرمانه عيار نابه صال دوازمه ويش ام دبي كا شخور عمليات بف ابدو اساسيه ام دبي خدينك وك علاماتي بنجشيري هي قارب في قانسير ام دبي شخور عمليات بف خوجي خلاص بك يعني خصوصا جبوفان حرسي تشتانا ام دخوازن عمليات بف بس هناك نخوجي هم صار زد كام عمليات بك مجي خلاص بك تشكي واجي تني يعني عمليات هرتم نابه يعني انا لازم مرة هرتم شي طبي عمليات ريسكي وهنا اما فان شرطانا افرسي شرط هات جي مرخو عمليات بك بكارتر خدينك مثلا وعدي بنجشير تيد هبه او بنجشير لي مازن بفي بيا خوزي 2 سال بري 5 سال بري مخام عمليات قربا
یان مثلا یا خوزی 3 سال بریم خو عملیات کربا حقوقسانا مزن ندبو چونکه وعده حقوقسانا مزن دبه ایجا تاثیر سر رهه دنگ جیدکه سر جیران خوش جیدکه و چه عملیات ویجی حکیم جیره وش نخوجیر زورتر چیدو آن وعده یکی بزی عملیات بفهم ام في فان ريسكانا ام جوارد بيجن ام دبي يك يعني سدي 4 5 ام دبي كار دنگيتا بك من نودو 5 تشك بيناي يعني ريسك ده هر عمليات ده هي ده هر عمليات ده هي عمليات تيرويد هي ده هر عمليات ده هي دعاء قلب جهي دعاء قرچوكا جي ده هي چافا جي ده هي ايجا فان ريسكانا تدي ام دخوازن نخوشي مزانه بفن تشتا فهم بكن ام دخوازن بير بفن يعني ام دبي من جنودو 5 نخوش دنگیوان نکتی اما ای پنج نخوشان دنگیوان کتی افیان نگو الا دنگیتا بکفه ام دبی انتو فيها بعلمه يعني حكومات قوتي جوان بيج قوتي كتاب بري عمليات بك هر تشتيشير قال بك او مثلا وقت ما قلت دنگيوان سدي بينش كاس دنگيوان جارنا دكفه ان دويا ريسكاوي او بيشتي مثلا عملياتي وعديت او ترويت بزي حمد دركفه لازم حبك او فيتامين هي ويحبا خوي فيتامين سؤال دوازمه سبيزو خوريني بخو او دو انسيا جارنا نزيكي في بزي بزك دني هي جرد بيجم باراترويد او جي في بزا زلقيه وك دحب وك شارحب نوكن و پاش وی بزی وعده عملیات دکن جانا وان بزاناجی بوی گوشتار دردکه وعده وان گوشتانار دردکه او هنکی کیماسی چیده به چونکه او پراتوریت بزی چی عیارا خوینه آقازیوم چیده که وعده قاسیوما مرکم و زیده به جارد اف بز عیارده که پراتوریت بز عیارده که ایجا وعده عملیات دبه جانا اف پراتوریت بز جی درده کفن یان دا التهاب دگرن خراد بن هاوی چاقی ام جارد ام دبه حبا قاسیومی ام دبهش درفه ام ددنوان تی ویتامین ام دبه ویا هرتم بخو بوی شکلی یعنی وان ریسکانان خود اینه که جانا خوین دگره جانا التهاب دگره افانات عملیات گشتی کار هی يعني وعده عمليات مجبور بو لازم شخور عمليات بك وعده هي مجبور بو وچونك وعده عمليات نكي جانا وقت ما قو مثلا پنجشير مزن دبد گهجر رهيد دنگي مرا كوكي در و پنجشيرا ترويد جي آناش وان پنجشيران دره چيتره مثلا اف قانسيري معدي قانسيري قولون قانسيري دريدني مثلا انسان ضعف ديشينه لا ترويت قانسري ترويت پنجشيري وعده مرخ عمليات بك خود تعالى اف امكانات داي مرد بتمامي خلاص به يعني باقش دبه يعني مثلا اللي قوري مثلا پنجشيري دن ده ماموستا بيشت عمليات كيموثيرابي دستينن اري ده عمليات پنجشيرات تيرويد دجي عيني سيستم نا يعني انا مثلا او بزراجن خلاص تبهر تشتي انا مثلا معدي قولون پنجشير قانسراي وعدت عمليات دكجي 5 ساله دن 10 ساله دن تدبي كار المفكر يعني او ترس هرتم دلي مردي وبيشتي عملياتي 6 ماه 9 ماه كيموثيرابي دستينن وهرتم واتدين خوشن كي وا بشبه دنه لا ترويدي جسدي حيشتي ونوت وعدت عمليات بخلص عمليات بو خلص بو شو يعني چونك پنجشيرا اترويدي بلا نابه هو دوسا خود جي خود هر در خو مزندك يعني او تشتوي باش يعني دور نار هرتم هو جي خود خو مزندك حتى وعدت بچوكاني تو يزف بك وقت مقصلا شغله نيف سنتيمتر به سنتيمتر كبه جانا اموير الرخاء اموي اليا قشتي جيدكن ما اليا دني بيش كشنا خوش دهيلن جبور حد حياته خو ادامه بك وبتمامي جي خلاص به جانا مثلا سر سنتيمتر كوان به ام گوش قشتي دستينن ها بيشتي وي هرتم حبا خود خو ها جانا جي امجنا خوش ارد بيچن کار مثلا هنك پرتم برتكي گوش لكيله كي مابن مبجعوان نديتبن ام دبك اتوم تداويسي ام شيكن اتوم تداويسي جي تشكي راحت آوك هنك درمان خستن ناف و آوه ودخو دوسي روجال نخوشخانه دمينه
او هندروي افيد او اتوم هي اتوم در حتى قرقا مره وتدي هي برتو مرتكي گوش ما به پنجشير ما به دروانا زف دكوانا دشوتي نمرجي خلاص به يعني تسير كادن بدناك من دخيانا كبشتوي اتومي بيشتوي ذاتن ام حتى دسير روجا ام اون نخوشانا من خستي دكرن ام ناهل تدهر المالي ام دبي برقش خول فيدري بچونك او رادياسيون هنكي شيدكي كار مثلا انسانك دجان دور موراوي هب كارن كي خرابيه بدوي اجبرواني ام دسير روجا مان نخوشخانه دكرن وبشر هيدي دي ماندشين مالي حتى ده بازار روجاجي ام دبي المالي تنيرونه برق كسنه جمته جبونا او رادياسيون تيلوان تسير نكي duruma kalu hay yani penceşehre atroid zaf başı yani ave kanseri lejsedi hişte ve not vade mera ameliyat diki merece xalas be Pirsa kadın hatiye mamostan bu pirsan devam bikin hapki şirnaxe mesajı hatiye dibece hapki beter likarın بجيشكي ولا سر او كي جيب سكنه جينيتيكي ما بحث كل ما مستقينا جيشتنا يعني كو امنا خوشي جينيتيك به قالوا دبي شهر سريا وهي يعني هناك معلومات هذا جينيتيك هي لو عاد مرزانه بد جينيتيكا مرد امنا خوشي هي شاراوي هي وعاد هنا بزاروق بوني مره هرتم تحليلات خو بقري ومرل سر بسكنه يعني مره كار بيشافينا خوشي زف بك يعني انا خوشيك بحمدي مريه وعده افترويد بزي يعني او امكان خود دايم مره بتحليله مره وظيفاوي مره فهم دكي عياراوي فهم دكي ومره وعده هنا بزارو بوني مره حباخ وسراس بخو ومره سراس تدي هرتم هرجم دكتوري خوان يعني مره كار بيشياوي بقرا Pirsa kadın hatiye mamosed beje pişti drojedin radyoaktif iyot ebidin min beje tiroidamın zede dixebite از علاجه درمان تیروید جیوت خم دبیجه بری کو اف رادیواکتیو ایوت بدن من گلو دبیجه از درمانه خو بردمان برندم از دوام بکم. انا veya yani lazım hakimi خو برسه. ایگو وی تداوی دکی ایگوی اتمی بدوی çünkü anam نخوشم نزانن لسر تلفون امکان تشکی غلط جیب بیشن او برقش دکتوری خو بپرسه. انا هنگ نخوشی هن مثلا هورمون وان ضعف دشغله ترويد وان ضعف دشغله وام بصال دوازمه ام حباد دنواش حبا عاجز بن يجي ام دبش خور عمليات بفن يجي هنا كان نكار عمليات بفن بله هنا نكار عمليات بفن يادش عمليات الترسين ايوش ام دبهرن اتوم تداويسي بس ينجبونا وقت دي او غشته هنكي وا جوگ بفه هنكي وا كيم بفه جبونا نكار بزياده جعري چيك زياده زهيري چيك Pirsa kadın hatiye mamosed bersiva da ama Mehmet Ekrem Karaboğa mesela şandiye jmere dibêje Süleyman mamosta Süleyman gelekî hez dike malayê ava dibêje dibêje hûn karin jê bipirsin nexweşiya guhatê re irsî genetîk me bersiva veya daş xwe mamoste yani divê ku genetîk be yani ku diya me de bavê me de guhat tir hebe tiroîd bezê wan ku pir bixebe divê ku mere jî derdkeve lê ne ku illa jî derkeve newsa mamoste yani cana dernakeve jî سلامي مش حاجة أكرم ربي قديش رازي يعني دمالبات إذا هذا شيء به الدوانتي البوانج شيء به لو عاد مرة تدي وكرم كل مرة هر دكتور أخو وملا بيشياوي بقري يعني تزفت كرن يعني بيشرو شيء نابه لخصوصا يعني ما قالك جاري فهم قال لكن هنا وعده جذبو هنا وعده زاروك بو مرة نخوش يزف بك خصوصا أنا خوازم نخوشي ويا زف بعلم چونك وعده سبيب وجذب ومرة زف بك برحته لو عده مرة إهمال بك مرة مغدور بك دبو وبالك زح مزن يعني أو كرك أو جدا بعقل دمينه قام كنك دمينه نخوش دمينه جرد بجن دينو مثال يعني دليوان خرادبه يعني ماموستا يعني امجي سرتم بيجن لسر تندرستي ام قالك برنامج تكنج بوش منديا قالما زاده به يعني زاروك شي ايدي دما كنو تشدبن يعني تقاس تخلي وان تكرن يعني اي كنا ينكرن باوردكم تنه يعني بيشتي كو تخليلا ديسا زاروك عنده باورناك مدي نخوشيا تيرويدي انجي بزي تيرويدي وان ده برسكر كاركتر كيف نوصا يعني الحمد لله ايدي تكونين تكرن هر اواي خوينا وان راس اري افده 15 سال باش تكرن همان ازاروك حميه خوينا وان تيلي نارين بري وك ما جو سدي سينا خوش
ev nexweşiya guhatır tiroîdê wan çêdibû ana bû yî sedî sê nexweş pênc nexweş tabii wadê bebek çêbû xwîn digirin ama 3 salê din 5 salê din car însan nexweş dikeve. Cardın dertki. Mesela carna tu lên nerim mikrobek ji qirika me re digihê ji tiroîd beza me re û ew tiroîd beza me re hundirê wî de îltihabê çê dike û hundirê wî de xerabûnê çê dike û car de ew tiroîd beza me re an zêde dişoğle an kêm dişoğle. Yani piştre carna çê dibe işte lazım zanebûna me re çê bibe. û carna mesela me re hinek derman distîne buan dermanana jî ev guhatır car merer çê dibe tiroîd bezîn merer çê dibe lazım merel servan hususana bisekine û carna jî mesela bêyî mere tu lê nere ev tiroîd bezî wek didî bêserserî dişoğle zêde hormona çê dike û carna jî hingî îltihab digire îja ji ber xwe zwiha dibe nema kare hormona çêke yani ji ber wanê wadê durum nîhalo çêbû mere her doktor û doktor tahlîla me re bigire baş e bi xwe êm ez elimî me yani hemen nexweşekî tê ceme ez hertim li vê eyara tiroîda wan dinerim ez dibêjim hala xwîna wan de an îyod 3 îyod 4 bê kêm ya zêdeyî ez lê mêze dikim. Mamosta tikî derê dixebitî pirseka wisa jî hat bê mamosteya we gelo li kî derê li kî jan bajarî dixebite. Yani el gelek dera xebitîm li ana el Mêrdînê el qeza Qosarê ez nexweşxana wê me el Sebînê jî xebitîm Batmanê jî car wekî ji Amedê jî xebitîm ana vê gal Mêrdînê min. Mêrdînê serçava. Abdullah Aşar ji me re mesaj şantiye mamosta ew jî li Qosarê wekete 10 sal xebitiye dibêje maşallah bernama we çi xweş derbas dibe mamosteyê we gelek bi aramî û xweş daxive. Em jî gelek silavê xwe ji Abdullah Aşar re dişînin ew jî doktorê me carcaran ew jî dibe mêvanên me mamoste Xwedê jê razî bê î jî gelek xizmeta wî welatî wî çêbû Xwedê jê razî bê. Ew jî 10 salan dibe ez xizmetê dame welatiya bi wan dera xebitî me. Em bi pirsan dewam bikin maşallah li ser serê hevdû pirs tên mamoste. Dibêje bûka me ameliyat bûye ameliyata bezên tiroîdê û piştî ameliyatê ji heş diçe. Yani her tim dibe dikeve. Dibe em taxliye wê dikin, taxliye wê jî paqij derdikeve gelo dibe sedema wê çi ye? Yani ana ya doktorê piştî ameliyatê lazim mere her tim eyara a tiroîda mere lê mêze bikim. Ew yek û a kalsiyum jî heye. Carna me got piştî ameliyatê guhatırê tiroîdê paratiroîd bez jî heye. Ew jî li pişta vî tiroîd bezî swar bûye orê wek 4 nokayî. Ew jî jêr dibêjin paratiroîd ew jî beznî zaf mühîm in. Çûçik in ama di xwîna me re de eyara kalsiyumê ev paratiroîd çê dike. Gelek carî wadê ew paratiroîd bez jî wadê tê sendin yani carna bi hemdê xwe doktor distîne car da bê hemdî xwe distîne wê çaxê car di xwîna me re de kalsiyum kêm dikeve wadê kalsiyum kêm ket carna hinek nexweşiya me hene mesela diçin cem hekîmê psîkiyatrî yani bê hemdî wan destê wan hey derecif e carna wa dewx dibin mesela ji ber halo em dixwazin her tim em li xwîna vana binerin bê ka xwîna wan de kalsiyuma wan bêçawayî eyara wê çawayî yani gelek carî çêbûyî mesela piştî ameliyata me lê nere nexweşiya me çûyî cem hekîmê psîkiyatrî tew dermanê psîkiyatrî kiriye tî belav govê mersala xwe xweşik îzah nekiriye. Yani xweşik îzah bikin doktor jî fêm dikin ne mamoste. Oxtem herim ba doktorekî ew jî pir mühîm e. Yani me rev gerek nexweşiyên xwe ameliyatên xwe tedaviya xwe Anca em dermanek bikartin divem doktoran re baş bidin fam kirin. Devra doktor nizano kam ameliyat bûna. Ew mühîm zaten ji ber halo me ana mere doktora zaf neguhere. Mere çîroka mere yek zane. Wadê mere her doktor digere hinek kanin bûne wekî turîst ama tên cemme telêner dibe xwe mamoste ez do çûm cem filan kes ez pêr çûm cem filan kes hema torbekê xwe kîskê xwe dîtin ser masam heret dije îlat. Ranî şexsiyarên me nefsa mamoste kîsîka digerin kîsîka digerin mazat
hatin ew derman 2 roja di 5 Navê roja ilaca nizanin ya mamosa navê Evet, dermanan. evet. Ya qutiya wan jî navê jin. ere tu yaqîn bike cana kîskê xwe dîtine ser masam ez ê nerim ya ez bi heta zvan dermanane giştî ez li wan temaşe bikim ê nîv saeta me Ew jî nizanin mamosa ya navê ilaca nizanin navê dermanan nizanin bêjin. Qutiya wan navê jin çûbêt bi wextê herin ba doktor em dîsa vana şanî doktoran bidin. Aynen. Ben doktor li gorî wê bidivîsênî. aynen la sabr tune ana Sabr tune. welatê me di nav kurmanjê me di ev kêmasiya ez dixwazim vêya jî temeşana bêjim lazim ki sebra mere jî hebe ma hema mere çû dem ji hekîmekî ma ne got ma ew di rokê 2 roja 3 roja mere rehet beve cana hinek derman hene hele xusûsan evanê psîkiyatrî wan 15 rojê din 20 rojê din tesîra xweşanî mere dide. Böyle. Yani hema mere dîwek sehra hema destê xwe tê da û rehet bivin nexweşiyê me dixwaze weyan bikin tişkî hal û Yani tune cana doktor jî diceribên mamosta her ilaç her insan jînaye. erê Wî jî heta ku ji distê were li gorî Aynen. çîrokan Aynen. xweş û li gorî wan dermanan dinivîsênin. Aynen. İnşallah ya baştır bin mamosta. İnşallah. Le doktor doktora xwe bera degîş nekin yani neguherin. Evet. Herin bera herin aynı doktor. Buna ku tedaviyan jî baştır û xweştir İnşallah. devam bike. Pirseka din hatiye dibêje diya min ameliyat derbas kir yani ameliyata tiroîdê. Tiroîda wê gelekî dixebite. Lê piştî wê dibe doktor ilaç nedame. Dibe gelo sedema wê çi ye? Yani hey piştî ameliyatê heycar de Bu tiroîda borin dibêje ameliyat nebûye dibe tiroîda diya min gelekî dixebite. Em ê bir doktor lê dibe ewka wê navê çi ye tiroîda wê pir dixebite lê doktor ilaç nedawê. na heywadê tiroîda wê heqeten zehf dixebite doktora wê derman bide wê li ew hey mesela hinekane zehf werê pîr bûne awê çaxê em nikarin wan ameliyat bikin em dibêjin herin tedî atom tedaviya atomê bistînin ev ya Tedaviya belkî atom. tişkî xelet hatî fehmkirin yani xusûsan ev nexweşa ez bêm car di her cem doktorê xwe kal eyara tiroîda binere bê kêmin ya zêde ne Yani hevdû baş fam nekin. hevdû baş fehm nekirin heywadê hormon zêde ve mutlaka lazım tedî wek çawa em dibêjin zehîreyî û panzehîreyî lazım muqabilî wê jî derman doktor bide. Yani bawer nakim ku doktora nahatî wana fehm tiroîda kirin. wan zêde bî û bê ilaç an jî bê tedavî wan bişenî malê. Nahatî fehm Yani gelek pirs li ser serê hevdû tên mamoste. Em ê pirsa devam bikin inşallah lê naxwazim te pir bibat lê te îro tenê jî. Em ê staneka din guhtar bikin ji Serçe pervîn va. kerem kin. سر صدری ما بخیر دی جمیلامه جمیلامه سر صدری ما بخیر دی جمیلامه روجانامه از دوستان و خاطر تو کی جمیلامه جمیلامه از دوستان و خاطر تو کی جمیلامه روجانامه Şerefinde payız ver o Cemilame Cemilame
از جنن و تو تابو کرد جمیلامه رو جانامه از جنن و تو تابو کرد جمیلامه رو جانامه عطا خوش مالا و بلیم پرسا دوام بکن ماموس لیز شیاریک بدم گلک تماشوانین ما تلفونی متکن دو شان از این دیدم نکارم تلفون آبکن یعنی ایدی هنگی کو تلفون نکارم مساج آب بخوینم تلفون نکارم مساج آب بشینن از ویا عجیبه جم ایجام دوام بکن ماموسته جو کوزلقا باتمانه حاجیره مساج اکشمر شاندیه دبیجه نخوشیا گواتر به مرهیز تداوی دبینم لوان دمن داوی ده نگیمن دستیمن دوارمه از دچم دکتر از دچم آمد دیاربکره جانا ilacımı kem dikin zede dikin ana kajit beyaz 1 kilo distenim de begelo sedema ve çiğ az çağ veya çare ser bikim. يعني أنا نخشيا قواتر ترويد هرموني وعدب إنسان أركيم بقلبون شيء دبي وجانا بدني إنسان آبجي دقرم جانا نجي إنسان دوارمجي وطبعا أنا أف نخش أم زعف نزانن كابي نخشيا دل بير هي تونية ياندو نخشيا قرشكا بير هي نينة چونكو جانا هنك نخش هن تفلو هفجي دكن لقواتر وعده يعني ترويد هرموني وعده بهندق جانا هنك إنسان هن بدني وان آف دقري وقلو دبن أما قلوبونا قوا بوچي يعني بفيدي أنا خصوصا بزاروك عوان رجي دبي يعني أبنا خوشها ماجي أم ويا توصية دكن وهرتم هرجم دكتوري خوي عيني والعيارة قواتري بنر ترويد بنر بكا هرموني ويشاوي لبلكي نخوشيا دل جبير هبه نخوشيا قرشكا جبير هبه نزان ويا يعني بباش براليك ولين كنا سما موسي هر تشي نکوژ بزن تیروید چید و اره یعنی گلک تأثیری بدنامه لاشم تندرستی آمد که لیوقتی چند دکتران برارتم aynı هرن دکتر و باش ولیم بکن yani تحلیل خو بکن مساجان دوام بکن لیلاج آنقرای مساج شانتیه دبی اجی تداویه پنچشرا تیروید دبینم دوان روز تداوی دبی تداویه اتم مستند ل هر درم تشمام مستند دباv eş çava derbastı pişti tedaviye atome. راست يعني بيشتي تداوية أتومي إنسان هيك تداوية كجرانة باوردكم نعم صاحب كيف؟ والله نبر جراند هناك نخوشي ما نخوشي ما هناك جانا بلاغو دسيرو جات نخوش خانة دمينين ووقت الخرفة كتانية أو تنك تجي تانية دمينين جانا بيشكي واد ترسن لا أو مقصد يعني نجو تشكي وا غريب يجيبونا أو أتوم تدي تسيري دوراوان نكه çünkü هناك إنسان هن دوراوان دمالاوان دو جانا هن بيرك هن كشكن جبونا وانا خرانه به أم دبيجن دوسر روجا لخوش خانه بمينه رجبو تسيري رجيرانه خونك وندبي وعدي تو شو مال يجي وشغله ده بازارو كي جيد تو تني المالي ببرق كسني جمت نيفان ميفانيت نين أم دبي çünkü كارم وانا تدي جي تسير بستينه يعني ام دخوازن تي بي محافظه كرن لان خوشي مخوا اي حالو تشد ازبيج مثلا مقاربا تي دركبن حوش هبه شينيكاي هبه اخ هبه ام دبيتي وا بتاني شخور دركب حوشي دركب سر اخي بمشي سر شينيكاي بمشي تقارب جي بيسول بمشي يعني بيترلك بيشمك يعني بتعذيب بمشي يعني وجهي او كيماسياوي اتومي سر بدن هيك كيم دبي ادو ديا ام دبي تدي ماس بر بخو ماس بر بخو دوب زعف بخو وفيكي بخو وعدي فانا دخو وقت سيرافي اتومي زياده دبي اجا قال لك نخوش ما بلاغ ود مالد ودخرفيد تكي تاني ودد ميني كي وا روح عالمي وانتي غهرتن خمجين دبن ما غانجين دبن بكدر دبن اب كدر دبن واضح بازاروجا لا ام بخواز نخوشي خور حالو دبي مزمن وعدت اف اتوم تداوي سيستم هي تقارب هر غندي خو هر تديجي كي وا تاني وا تشخور دركف حوشي شخور سر اخي بمشي سر شينيكاي بمشي هم تسيرا و اتوم زو در باسبه هم تدي كيف خوش دبي
نوسا او مرا وقت دروش سراج نخوشخانه اندمینه ما مزده بشتی دم کد بجه یعنی خودی بکیزه کنگیش نخوشخانه دار ان شاء الله من خوشی ما هيك وادر كف حوشي وسر ما خيب بمشي هلا الشينيكاي ببين شينيكاي روحي انسان خوش دك يعني و خوش ترشيد ان شاء الله الله خوزي ان شاء الله کنگی بهار وری ما مس آخر جوار روزش خناف ترته ما مس سرد قشايه اري والله ام چاپ کن یعنی کو نخوشی حتی کج دسته وری يعني بو هستوان جي باشتر ببلاش خورا در كبن در در كبن بيل عاقب كن ان شاء الله برسا كادن عطيه دبيجه ديام جوغاتري عملياتك در باسكر انا كاد بيجه چاوي من پر نابينه يعني ديتنا چاوي كيم بويه دبي گلوج نخوشيات تيرويد دبي چدبه يعني تاثير چاوي مرف جدك تيرويد بزي وعده ضعف دشغوله هنا وعده بزارق بوني هينه فهم كرن او تيرويد بزي ضعف بشغله وجه تاثير الجعفاجي دكي وكيمجي بشغل تاثير الجعفا دكي حتى انا نخوشيه مهنه تين تطبيق جعفا سريوان دردكه انا من جواب برسيانا ما مصدماكم من لوكيولين كل سيرفي نخوشي الميديا جواكي انجي الانترنت ديما نوصا بر هاتم بريمن يعني ايكولو تشاوين اختي جيوان در منظم بونه اختي بر دخبت او بيوي اواي تاثير تشاوان دك اختي كيم دخبت كيم دخبت باش جاوان وقت دي اف كوم دبي اف كوم دبي وجانا زياده دش دخبت جار تاثير جاف دك ذاتا قالك نخوشي خو ام بويا فهم دك ام دي نروادي جاوان وقت ويج سريوان باز ام دي ولا اف نخوشي بير هي افترويد بير هي لازم زو بتحليل كرن كا عام بي كيم دي شغل يا زياده دي شغل انا دكتوره جافا ذاتا سر ويا خصوصا زحف دسكنه نخوشي كي وا جافي زحمه زنهبه ووقت دركتني هبه تدي بهر تحليلا قوات ريوان بك هر جم جراحيات هر جم داخلي برقه على العياراوي ميزبك كا ابن خوش ام نزانن كا بيش بريد ترويد بزياوي باش شغلي انا عندك شغلي كا ام نزان يعني لازم جم هر جم دكتوري خو هر جم دكتوري خو تحليل خو باش بكن پرسا کادن هاتیت به روزباش وره جی سلاوی خوش مرشانده مش گلک سلاوی خوش تماشاوارن خوره دشینن دبیجه دیامن پشتی عملیاتات تیرویده 16 جار کیموتراپیستان diye. Ana kajid be denge kem buye yani bavar dikam tele denge ve zarar dit diye. Dbe gelo denge baş be kengi baş be veya da persa mamuste. في هواي تو يقيم كا افن خوش ام جيروكاي باش نزانن شازده كا اتوم تداوي سيستندي يا فيا پنجشيرك دني بير هبو كابد قرقاوي د قانسيرك دني هي ام باش نزانن ل بيشتي هاخوس جار كيموثيرابيا دا ام بين اتوم هيستند به نزان اتوم شخص انا شينابه يعني اف درومك غريبه نخوشي و او رهواني دنگ پرجار تعدد بینه خراب دبه يعني فقراندنا دنگ هنكي زوره ازواف عندك ما هيك زوره يعني وشكو كو دنگ ورا جي بشتي ششمه ده ميدن هدي ستنجي نوس اري يعني قوري دبيش از جار دمك ابن خوشك زاف غريب يعني درومك غريب اري جباتمان شیخ موشمره مساجک شاندی دبی سال 1986 ده عملیاتا گواتره بویه دبی 4-5 سانتیم گواترایی مازن بویه yani bezeyi mazın بویه و دبی آنا کاجی sanki دیسا نخوشیا گواتر بمنه درکتیه دبی کیلویه من بویه نوتو هفت دبی acaba جگواتره نه جگواتره جانا کاجی هدیه ده از پر کیلو دستینم دبی ايفيا لازم امجار تحليل بكن وام التراسون فيلمي ميزه بكن يعني كا دخويناوي د كا بترويد هرموني يوسسي يوتشار بكيم يا زيدي يعني نخوش كما عمليات بو نقو تديجي خلاص انا يبقى وادس عمليات دكم ازبم هرن محيفك دني ورن مفقرن بيشتي هيفك ازين نرمك عياراوي سراس بو بايجاد ازبم هر سيمه يدن المفقرن إيجا بيشتي سيمها وعدي جار سراس شيبو هنا كان سراس شينا بزبم هر مهر موان هنا كان جار شينا بزبم هر سيمها جار كي وعدي سيمها هذا سراس بو هرمونيوي إيجا أزبيجم هر شش ما جار كي جار ده متقا روكي حكيمي خو فقر حكيمي خو فقر برقة جار ده
العيارة هرموني تبنر جارد برق أولتراسون بكشينه لي مزبك بكا الودر گوش چه دبه چه نابه يعني نخوشه کی کو عمليات بويه لازم هما خصوصا اناس ساله جار كي بكيماسي ساله جار كي هرجم حكيم وتحليل بكم يعني برا تخليق وإهمال لك النفس وإهمال لك جرينجا بشت عمليات براني عينا وزمان بريجي يعني 20 سال بري 30 سال بري هن كيفان عملياتنا زحف زور بون إمكان وك إيرو تنا بون وبلاغو ريسكي ويجي زحف بون دكتورة بري هما وقت دي نيفي جي دكر ونيفي دهشتن وقت ندخستن دا كافنجير جبو رهي دنگ جبو سور كا إنسان جبو جو أو باراترويد بزيوان جبو تدي وخرا نبي يعني دكتورة نيفي دستاندن ونيفي دما لأنا إيرو مثلا قالك جاري وعده دكتور في عمليات دكن كي جان آلي بعمليات بكوي آلية كشتكي دستينن بيشتيوه دوي آليات بإذن خودنا ما تشيد به إن شاء الله ما مصطفى يعني إنسان خال مقاطبة بشتنا خوشي جبراني جرك مرة فل خال مقاطبة يعني تعقيبه خو بك تخليق وهرتم بك لقصرة مردين مساجك هاتية دبي دبيركا من ده قواترا بجهري يعني زهير لقواتر دبيجين يا بويا هي قالوا دبي فرقة وان شيء قواترا نورمال انجي قواترا بجهري بجهري يعني ترويد هرمون زيدية يعني او بس بحمدي خوا زيادة ايود سسي ايود شار شيدك هرمون شيدك وجبو بفهم كرن زبيجم جهري اف مثلا انا سيارك تقسيك يعني وعدل شعرك يدر لازم بنودي هر لو عادي بسدو بينجي هر بسدو حيشتي هر او شيء تشكي نباشه اجا اب جاري اف يعني لازم دليوي بشيز حفتي حيشتي هر تملك هف وعده بجاري بدليوي بسدو بيستا سدو تشلي سدو بينجي ليد كف وعده هرتم دليوي بسدو بينجي ليك او دل بزمان دبتله اجا بزمان او دل خرا دبه جنا خوشين دندر دل شي دبه دبه ولا دليوي ضعيف كات اتشما چونك هنجي شغلي وقت بتلي اجا تيب تركي بين قلب يتمازي دبه كيماسي قلب شي بو دبه قلبي ضعيف كتي دبه قلبي نما زياده الشغل يعني اب جاري يعني ايود سسي وايود شار دخوينا وان زعفه جبر هالو وعدم بجعري ايجو بزهير ام فهم دكن ام تثبيت دكن ام زو بانزيراوان ددلوان بانزيراوان حبك چوچك روجه يكي يادا دو دخوغوري نخوشاته گوهرتن بوي شكلي ام وي زهير باخش دكن جانا كنا خوش قلنا حسا ما مستك خريجي در باس كنا تقريزا قواتر جي هي اري ذاتن انا كان حبور نخوشي متشيبو وقت زمان يعني و دما داويه هاتن جمع يعني هنجور يعني نزان كبوانا نخوشات تيرويد قواتر هي نزان تبيرا مثلا نخوشك مهبو هات جمع جاركي جو خوجه جو وقت زبمرم يا قلت شواتي بمر يعني جو وقت زبمرم جو نظام چمتي گوزوان نباشم گو سر مریم دیشی و قد دلیم الحدود هی لید کفی و گو اجوا گرمه مرمه ضعف عاجزم يعني هوا جمدي بيجي صار بيجي او دبين پر گرمه يرابو مزود درماني دست بيكر و دماغي قدراوي او توم ملين بيش وفات كر يعني بلاغ هنجي زهير او خصنا ضعف زياده بو يعني درمانه ما نكاري بو مانعي زهير بسكنه دليوي يعني طبي دليوي هنجي ليد كاب دسودي بو دسودو بينجي بو ليد كات نما قريب خوين تدي بشاندا مجي نما قريب خوين بشاندا جيدني اجا وعده بجعري وعده ام تثبيت دكن ام دخوازن ام زو درمان دس بكن هيني دليوان نخوشي چينه کربه هيني السر معداوان گرچكيوان روفيوان هيني خرابه نكربه جبر حالو نخوشك مثلا ام بيجن دوراوي صار به دوراوي جمدي به ولا به ضعف گرم به ام دبي كازو تحليلات خويا ترويد بك يا دا انسانك به ولا بري اف انسانه باش بو ام اسي هيفيوي چار هيفيوي بو عصبي الماوي تنگ بو اوش ام دبي كا زو التحليلاوي اغواتري مزبك يا دا هنا نخوشن دبي خوجه مع ضعف خيدان ددم دبي ولا ما صارجي دبي صارجي اما هي چرمي خيدان تحركه او نخوشاجي ام دبي زوكا ام التحليلا
تروید بنرن به تروید بزیت یود سه یود چار زیاده چیه که یان چیناکه هنگ نخوشن مثلا وقت مگو یعنی مویوان دو باشه مویوان نباشه ام جاردم دبیجن کالا میزه که به یود سه یود چار به چاوی باشه نباشه مثلا اکو بان نخوشیات تیروید هی یعنی اکو تیرویدوان کم دخبته توز خویا به ایود برا بخون ام به ایود برا بخون آب ایود انا ایگو کم دشول لازم خویا به ایود بخون zaten انا وعدم درن دکانا ام درن وان مارکتا خویا مگشتی خویا مجبوری دی کرن با آب ایود yani خویا آب به ایود انا نماتی فرودن جبو خوارنی گشتی به ایود يعني ايكو بور دخبتن جي دماكو بور خويا بخون جوارا زرارة قال طبي انا يعني بلاغو خويا ما قشتك اب يوت انا جو اترويدي وان زاف دخبت يعني بكاز خويا قدني بخو او خويا زور پیدا بك جبرواني ام دبيجن درماني خو اي بانزهيري يعني ايغو ام ددنوان ام دبيجن سراست يعني استعمال بكن يعني تشيترش تشتي وري غريب ببرسم بعالم يعني درماني دكتور جوان دنبسينه ددوان چیتر جوان تشتانه دنی. پرسه کادن هاتیه کچکه که 17 سالی جمره مساج آویتیه دبیجه دماز تشتاد خون نکارم دادو قینم. 3 سالی من از تداوی دبینم دبی بزیمن لنفته. یا دبی بزیمن لنف مازن بویه و دبی چاوه میشی هر کدوچه مازن دبه. Yani bazı lenfeji gelo da bes adam mamazın buna çave mamusta. Yani avya muhtemelen nakhoşi. Yan behavre gelo. Av nakhoşi gdine per heye. Yani lazım baş be faham kirin be tahlil kirin. Ka be bezevi troide be zaf de şugul na şugul. Yani lazım beral khuyna ve meze bikim. Ya tekiliya lenf o tiroid behavretine ya. Yani lenf ana gelek deri mere heye. Dibin çenga mere cid heye. لهر دری مرهی ایجاجان هنگ نخوشن مثلا دبن چنگ آوانده لآلیه زنگولوک ایسا آلیه راستی چپی جان افلف بزیهن مثلا جان التهاب دگره نگ نخوش او تروید تبلو هف دکن نا يعني لف بزی آیری و تروید بزی آیری تروید بزی يعني بعين تام بن زنگولوکا مرده ولسر لولا نفس رونشتي ووك شغله 20 غرام گوشت کی وا چوچوک yani وعده هي التهاب نگر هي گريك تشنب حرد والي يعني دكت برتوكي ما دبي وك بمبينيك يعني دبي دو عليوي هي دو باسكيوي هي ذات وعده مش خوش ارج اميزه هدكن ام دبي من استعماليات بكم ولا زي باسكيت اي راستي مثلا مي جيكن ام باسكي اي تشبي بهيل تدي برق اي تشبي اشترى وعده ارج بوت تدي وك بيفهم كرن çünkü جانا تولينر هود عالي کی تنه باسكه کی تنه de gerekçe de جانا جتولينر هود عاليه de gerekçe de ben gorina خوشا فياتي gortin Mama sta përse kadën hatje, mashallah përse me iro, sta sre evdutin, jiserte mesajë hatje, dbe berja pazda salar az ameliyat bum, anakat be çaveminde goş çedbe. Doktor jere gotiyet be tiroid tereheye, و ilaç ne dayet be dicara çave xo ameliyat bume, anakat je sistemin puçtu be. Yani tiroide çava çavda goş çedbe. Yani ev nexweşî xwe ez jêr veya şîvê şîretê ez dikim. Ez dibêjim mümkün bi berqer doktorê ê daxilî ya da endokrinê. Berqer doktorê endokrinê ew ê li ser tehlîlê wî bêtir mêze bike. Ew ê bêtir bêfam kirin. Yani carna werê famkirin jî xelet çê dibe. Her cem doktorê endokrinê wê jêr baştir be. خدای تعالی شفای بده. آمین انشالله. مثلا فرق اندوکرین و داخلیه چیه ما؟ مثلا دماغم چند داخلیه جی خوینامه توا توید نره yani. Endokrin باورکم لهرمون انجی دنر نه؟ مثلا فرقا و چیه آ داخلیه؟ اندوکرین پیشی داخلیه. zaten ev doktora dahiliyne. Yani ana doktora dahilici. Başa dahiliye ne? Evet. Pişti hakime dahiliye xalazık. İca mesela de bir az xwazim şwar لسر هرمون تاني بخبتم در دبا دكتور حكيمي اندوكريني اجي اندوكريني خصوصا لسر قواتري لسر نخوشيا شكر لسر قلوبوني لسر نخوشيا قرشيكا بيتر دمينه انا دكتوري داخلي وق الحميه دنر
يعني دكتوري داخلية جي شيء بجبو أم نخوش لا دكتوري أندوخرين وبيتر سيرفي نخوشي ميزادك وقت دي بشوف رو سيرفي خابته يعني وقتی من چند نخوشخانه جی ماموسته دریه اندوکرین و داخلی هر تم دجايه يعني قالك كاس باور دكم هشمنديه كاوسا جهه يعني فكره كاوسا هي دناف قال دزبيا بيجم وقتي دي چن نخوشخانه دبيجنا همو كوني خو بنرن كام همو تخلي خو بكن لا افجي غلطيه كنا وسما يعني افجي غلط افجي كاروبار نخوشخانه انجي زادتك يعني احتياجك تنا بيتشما مده تو بازا تو بخوين بدن انسان انجي ببطلين وكاروبارين نخوشخانه انجي زاده بكن شخو زاده يعني وصا ام فياجي بيجم ما مست يعني مثلا نكو امهرن خوين ياخذ تبي بنرن يعني وكو كرم كروعدي حما نخوش هجومي نخوش خانه دكن والبردريه حكيمه وعدي جواتك و زاده شي دكن تبم معنى نخوشي سرازجي بله إذا جانا تولينر نخوشني عاجل هنا نخوشني مهم هم دناوي جواتي مقدور دبن قالك نخوشي ما مثلا فان تحليليم دبيجن كارن انا للصالق وجايا شيكن انا مذكرنا يوت سي يوت شار افانا للصالق وجايا شي دبل طري مالبات انجي دكن مالبات انجي شي وعد يرجم مالبات دخ حكيمي خوي مالباتي بيجي بيزخوازم الترويدا خو ميزبكم او تحليلاوي بخوازه وهي ذاتا تشكي غريب هبه تشكي خرابه هبه او جير بيجي بهرجم فلان حكيمي پرسکات یا ماموستا هانزی دوان باور دکم نخوشی نوعیه دبی ماموستا دجاره عملیاتا من کریه عملیاتا که سرکفتی بو از گلک سپاسیه خوی جره دشینم امجی گلک سلاوی خو جره دشینن نخوشی نوعی گلک مساج هم دبی دشینم ماموستا خودش وان راضی خودش شفای بدوان کشته جی خسر جی گلک مساج هات لی مخابن اخته من اما لسر سره هفدو ایرو گلک مساجات و هنگی تلفن جیتین از نکارمیدی مساجم بخوینم براستی گلک سپاس که ماموستا براستی صحبت که گلکی خوش بو جراحی گشتی سلیمان gökdemir operatör doktor سلیمان gökdemir ماموستا هری داوی تیج بو تماشوانن ما چه بیجیش بو نخوشیات تیروید گواتره از فيها دخوازم شيرات بكم يعني هرتم لسر نخوشيا خو برقه بسكن نترسن وهرتم هرنجم دكتوري خو مالباتي تحليلا خو بكن ودكتوره هيجوان شيرات تكر درمانك نفيسان برقي درمانه خوشك استعمال بكن بي حكيمه خو بي دكتوري خو درمانه خو نگهرن وكيم نكن ووعده حكيم اي اندوكريني اي داخلي اي جراحي جوان پرچه خود برق پرچه بدن برق نترسن يعني دكتور ندج من وان دكتور كيفاوان دخوازه خيراوان دخوازه برق حمد همشه فانيمه بمين دخير وخوشيه ده خدای تعالی شفای بحمياده آمين ان شاء الله ماموستا فياجي بيجن قالك نخوشين ماجي بريكو عملياته لسر انترنت لسر ميديا جواكي لكولين عندكم برا فياجي نكن برا الدكتور خو باور بن هرتم بياوان بكن نوسا ام فياجي بيجن هري داوي قالك سباسكم ماموستا مالا داوا هر هبي ان شاء الله خدایش وارازی سترانبش پروین حسینی قالك سباسكم بو سترانته خوش مالا داوا سباسكم بو ميوان داريا مالا داوا موزیکشن اسماعیل Hakkı Parmaksız Berkin Gürler قالك سپاس بله تماشاوان عزیز موی هفته جی برنامه خود داوی کرد سبیدی سا همان ساعتی ده ملیسر اکرانا ترته کردیه بین حتی سبی بمینن دناف خیر و خوشیه ده خاطره برفم lele nar az برفم lele nar tu delali az berfaç ya ki sorum lele nar az berfaç ya ki sorum lele nar tu delali meyla dur bedorim lele nar meyla dur bedorim lele nar tu delali dost lav ke por sorim lele nar dost lav ke por sorim lele nar tu delali
Lele nari